And now we have a session of praise and worship. Our location and the United Kingdom. Praise the Lord! I said, praise the Lord! Today is the third day of the great global crusade, Strengthen Power. And tonight, you will get your power loaded in Jesus' name. By God's grace, we'll be worshiping God right here from the Alpha location. And we'll be connecting to our brethren from Pascode, UK. And tonight, you will get your own power. Say louder. Alpha and Omega. We worship you, our God. You are worthy to be praised. You are I said, you are Alpha and Omega. We worship you, our God. You are to there is power in the name of in the name of Jesus.
Tonight. From the bench. Holy Spirit. Father, you know you have to always fight away. From it all to the
Jesus Christ is Lord of all, Lord of all the earth. Jesus Christ is Lord of all, Lord of all the earth. Jesus Christ is Lord of all, Lord of all the earth. Jesus Christ is Lord of all, Lord of all the earth. I said Jesus Christ is Lord of all, Lord of all the earth. Jesus Christ is Lord of all, Lord of all the earth.
Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ is Lord of all. Lord of all. Jesus Christ is Lord of all. Lord of all. Jesus Christ is Prince of Peace, Prince over all the earth. Jesus Christ is Lord of all, Lord of all the earth. Jesus Christ is Lord of all, Lord of all the earth. Jesus Christ is Lord of all, Lord of all. Jesus Christ is the Lord of all, Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. There is only one God over the nation, only one God of all. In no other name, is salvation. Jesus is Lord of all. Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is Lord of all, Lord of all the earth. Jesus Christ is Lord of all, Lord of all. Jesus Christ is Prince of Peace, Prince of all the earth. Jesus Christ is Prince of Peace, Prince of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all, Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all, Lord of all the earth. Awesome friend, gentle friend, our loving Savior. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. His sorrow is my comfort, his trouble is my stay. He tells me everything's wrong. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Found a friend in Jesus, he's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the lily of the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Put your hands together for Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. I say, praise the Lord. Put your hand together again for Jesus Christ, the Lord of Lords, the King of Kings, the Alpha and Omega, the Lord of Glory. Tonight is a great night. You know why? This is the third day. And on the third day, great miracles are going to happen. The triumphant power of Christ walk in your life, in your spirit, in your soul, in your body. Every prayer of your heart today will surely be fulfilled in Jesus' name. You will be touched. You will be saved. You'll be healed. You'll be delivered. Akpɔdɔyɔ, akpɔ katsotso, eye dziɖuɖua anye nu vavã le wo agbeme wòtrɔ ya, eye nye kpɔa, gblɔ na ɖokuiwo bena megavɔ̃ o, vɔe se ko, eye mina míatsi te míado gbe ɖa, fofo míetsɔ bubu na wòtrɔ ya, míekafu wo ŋkɔ na tɔxɛwo gãwo si ke nele wɔ na mí, eye ŋdi sia yra mi kple
and touch Dieu peut everyone zamu in eye wo Jesus' trɔ ya name. la aka sra mi We kpɔ know kple you wo have fia ƒe prepared the zamu anointed aƒetɔ ministers and servants of the na be Lord. wo Tonight, they will speak with ɖoɖoa ne boldness. ve me They will eye speak in dzra the wo power of the subɔla Spirit ɖo and the eye hand of eda the Lord, ƒoƒo and the power to of God gbɔgbɔ will kɔkɔe work ƒe nusẽ me mightily eye everywhere wo in asi Jesus' sesea name. ne zẽ eye Lord, woaɖe zɔ teƒe glorify sia yourself teƒe tonight. le Yesu be ŋkɔ me. Magnify your name Aƒetɔ tonight. kɔ ŋkɔtsi Turn wo trɔ every ya. sorrow to joy. Aƒetɔ Turn na be every luʋɔ sia sadness luʋɔ la dzidzɔ to woage ɖe dancing. me. I Na pray be that luʋɔ sia nobody luʋɔ will la go back home woanɔ without wo a ɖoɖo me miracle for his eye life, luʋɔ for his sia family, luʋɔ la for his le children, in ye Jesus' aƒe me eye name. wòatsɔ All nukunu those who yi are paralyzed, yeƒe you heal them aƒewo tonight. woaƒe aƒewo All those who katã are me le Yesu deformed, be you are ŋkɔ going me. to heal them Ame tonight. si ko nye Thank bafɔ you, la Father, no because tsi you have te. answered Ame already. si ke wo In le dɔ lém la Jesus' no kpɔ mighty dɔyɔyɔ. name, we Le pray. Yesua be ŋkɔ sesea me míedo gbea ɖa We are le going to sing together on míadzi page ha 3 ɖe dzu of our le ɖoɖo program. gbalẽa There is dzi victory soul. There eye is victory within my soul, for the with me adzidzi abide. woadzi le Let ɖoɖo the gbalẽa waves dzi. of temptation roll, not kiss whatever beside. Though the conflict be fierce and long, though the tempter may my heart assail, in my weakness, yet I am strong. For with Jesus I ever prevail. I have victory over sin. I have victory over grave. Even death now has lost its sting. Hallelujah! I know I am saved. Victory, victory, victory in my soul. I have glorious victory. And Jesus took control. Victory, victory, sweeping like a flood. I have glorious victory through Jesus' blood.
You are all welcome for this wonderful and marvelous GCK in Ondo State. We are here for the triumph of Christ. And today being the third day of this very program, we are going to intercede for the nation. As standing, we are going to pray for the global church, for salvation of the hidden. And we want to read Isaiah 45, verse 22. Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. In 1 Timothy 2, I read from verse 1, I exhort therefore, we may lead a quiet bubume fiao kata bena amesiamela wanu anyile dede nonomele anyigban kataji be ameo kata wakpo gomole mau fe enyala me miada kpena mau le Dutoƒo Mawu kakata miada kpena mau de zimenolata miada kpena mau le nusiko wona mi vai le Dutoƒo Mawu kaka sike vai la me le mela amokpo doyoyo amokpo kachuchu amokpo hoho eye miada akpena mau le nusike mau le wole miaƒe nukeke siame le Yesu abe ŋkɔdzi miedo gbe ɖa le ame sia ame nenam amen gã aɖe mía agado gbe ɖa miabia Mawu be wòtrɔ ya la luvɔwo katã la xɔ kpɔkpɔ ƒe tsikɔ ne wu luvɔwo be dzɔdzɔnyenye ƒe tsikɔ hã ne wu ame sia ame. Aƒetɔ na be wo xɔ kpɔkpɔ ƒe tsikɔ wɔame dzɔdzɔnyenye ƒe tsikɔ wɔame la ne tsakɔ ɖe Afrika duwo katã me kple Yevu duwo katã me. Mina miado gbe ɖa be dzidzi sia nenɔ ame sia ame ne Mawu ƒe gbɔgbɔ ne gbã go ɖe anyigba dzi be amewo woadzi xɔxɔkpɔkpɔ ƒe mɔ ebe ame sia ame si ke ava Yehowa gbɔ la matsrɔ̃ o. Eya ta miado gbe ɖa miabia Yehowa be wòaka asi ŋutsu kple nyɔnu sɔhe ame sia ame ƒe dzi. Le Yesua ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le miado gbe ɖa be Aƒetɔ la ne na be yeƒe nublanuikpɔkpɔ ne gbã go ɖe dukɔ katã dzi be wòatsɔ woaƒe nu vɔ̃wo kewo Mawu ne tsuka dukɔa anyigba katã le Fréquence ƒe agbalẽ ta velia ta tre kpokpoe ye nea ebe ne nye dukɔ si ke nu oyɔ nye ŋkɔ ɖo bɔbɔ eɖokui eye wòdo gbe ɖa eye wòdzi nye ŋkume eye wòda asi le yeƒe mɔ vɔ̃ɖiwo nu la, ekema mase le dziƒo eye matsɔ woƒe nu vɔ̃ ake wo eye mayɔ dɔ woƒe anyigba la. Mina miado gbe ɖa eye miato na Mawu be
donc wo amenuveve ɖo ɖe anyigba katã dzi eye aƒetɔ yɔdɔ anyigba tsuka anyigba wo nue na do gbe ɖa eye Mawu le tɔ ne míaƒe gbedodoɖa xoxo le Yesua be ŋkɔ dzie míedo gbe ɖa le míabia Mawu be Mawu la ne ɖe ame vɔ̃ɖi ƒe ŋusẽ ɖa le dukɔ katã me ame vɔ̃ɖi ƒe ŋusẽ si ke le ɖu amewo dzi viviti me ƒe ŋusẽwo viviti ƒe agbalẽwo la míado gbe ɖa be Mawu ne gbã woaƒe kɔkutia Mawu ne gblẽ woaƒe ɖoɖowo katã dome eye be amewo la woadzi dzimetɔtrɔ ƒe mɔ no se Mawu ƒe nya ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nyawo la woakpɔ ɖeɖe eye Mawu ƒe nya ne zɔ eye woaɖewo do go tso viviti me eye míaƒe gbedodoɖa ne wɔ dɔ le anyigba katã dzi eye míado gbe ɖa bena anyigba katã ne kpɔ xɔxɔ le Yesua be ŋkɔ dzi míedo gbe ɖa le míado gbe ɖa be nyanyuia ƒe kekelia ne klẽ le anyigba katã dzi ne klẽ le dukɔ sia dukɔ me eye fiadu ɖe sia ɖe me la Mawu ƒe kekelia nyanyuia ƒe kekelia ne klẽ míado gbe ɖa mído gbe ɖa ɖe Togo nyigba ta míaƒe denyigba be Mawu ne ve mía nu ne kpɔ nublanui na mí bena luvɔ̃wo ƒe katsutsu la wòa ave me míanɔ gbedodoɖa dzi eye mexɔ se mi le gbe dom ɖa eye mi le ƒo koko ɖe anyigba katã ta míado gbe ɖa bena dzi si ke be zimenɔla si ke nye pastor nufiala gã Kumuyi la míado gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ nenɔ eyama dzi Mawu ƒe amisisi nenɔ eyama dzi Mawu ƒe ŋusẽa nenɔ eya dzi be Mawu la be Mawu ne si ami ne tɔxɛ ɖe ŋusẽ tɔxɛ be eƒe mɔnyagbagbe wòakaka ɖe xia katã me Mawu ne ɖe zɔ ŋusẽtɔe kple atsekpakpa yeƒe atsekpakpa ne dza tso dziƒo be nukunu gãwo wòadzɔ to zimenɔla dzi le Yesua be ŋkɔ dzi míedo gbe ɖa le mina míakafu Mawu eye míasubɔe elabe etɔ ne míaƒe gbedodoɖawo le mɔkpɔkpɔ me nana ne wòtrɔ ya gblẽ na Mawu be Yehowa mele nye xɔname dzi mele nye xɔname dzi eye mele nuvɔ̃wɔlawo si ke le viviti me la aƒetɔ ɖewo katã eye do gbe ɖa be Mawu ne tuka luvɔ̃wo abe ale si ke wowɔnɛ tsã ene Yesua be ŋkɔ dzi míedo gbe ɖa le fofo míede akpe na wo míekafu wo eye Mawu ƒe ŋusẽ ƒe amedɔnɔnɔ ta aƒetɔ ɖo asi anyigba dzi bena xɔkpɔkpɔ ƒe nukunu wòadzɔ akpe na wo elabe ne tɔ na mí tɔwoe nye bobo le Yesua be ŋkɔ dzie míedo gbe ɖa le míate ma nam dukɔ ƒe amen mahã amen enɔ mɔkpɔkpɔ me na wo nukunu betrɔ ya akpe na wo Mawu ne yra wo kafu ne aƒetɔ minam Alléluia. Bébé, praise the Lord. Dedeka ke la miewe zɔn va ŋkeke etɔ̃lia me le
Jinuya pe Dutoƒo Mawu nya kaka me. Eye Mawu ƒe nya me kɔ ŋkeke etɔ̃lia. Tsitretsitsia ƒe ŋusẽa awɔ eƒe dɔ egbe. Eye mi la wɔ Kristo be tsitretsitsia ƒe ŋusẽ be numetotoa le Yesu be ŋkɔa dzi. Nananyanya hafi miaga ayi dzi. Edze ma ɖo ƒe dzi na nya ame kpekpe ɖe sia ame kpekpe be etsɔ la gatɔ la nya akpe nya bɔ dzimetrɔlawo yeyewo eye ɖoɖo alo yayra ƒe akpo yike Mawu ƒe amea dzra ɖo ne mi la nya akpɔ gome le teƒe ma. Eye na dukɔwo katã le edzinu enelia ƒe kɔsiɖa gbe la dzinu amasi ɖekelia ƒe kɔsiɖa gbe le wetrɔ ganeme la miawɔ gododo gã aɖe eye dukɔwo katã akpɔ gome le me eye le teƒe ma miawo hã miaɖi ɖe ase le Yesu be ŋkɔ me. Eye le Dutoƒo Mawu nya kaka sia ga ye dzi tsɔ wetrɔ gane mi gaŋlɔ be o ke etsɔ ŋdzi la eda wɔ subɔsubɔ le teƒe sia eye Yehowa la ana be yeƒe yayra adza kɔ ɖe ame sia ame dzi le Yesu be ŋkɔ me. Eye ne mi wɔ ɖeka ku mi la mia akpɔ dzidzɔ eye mia ɖi ɖe ase eye ɖase ɖiɖi tso miaƒe kplɔla gã gbɔ. Eye mianɔ ele mia dome, miatɔ gbɔgbɔmetɔ hã le mia dome kple mianɔ hã ele mia dome. Eye ŋugãwoe Mawu da wɔ le miƒe agbewo me le Yesu be ŋkɔ me. Eye ɖaseɖiɖi le nɔ te kpɔ to na ɖokuiwo bena ɖaseɖiɖia le afi sia xoxo. Nenema wòanɔ na wo le Yesu be ŋkɔ me. Eye medzi miaɖe bubume aɖewo tsɔ fia mi le teƒe sia. Eye pastor bubutɔ Oluyonde etso Odo ƒe dua me. Pastor Peter Akin Yerule eye Chanzi Menola tso Miedo Wezonami. Pastor Usani enye semenola Miawezon. Pastor Butɔ Dami Olonda Kiwande etso Odo ƒe dua me. Miawo hã miawezon. Eye amedɔla Berushuku etso subɔsubɔ ha si ke le Nigeria ƒe hamenɔƒe gã me. Nɔvi ŋutsu Obelali
enye gɔmenɔna la, zimenɔ la, tso si ke nye gɔmenɔla tatɔ, ame si ke sɔhɔ be tatɔ tso Nigeria la, kple nufiala gã adesie nu si ke nye dɔkita gã le Ondo. Miawoe zɔn eye Mawu ƒe amesasra kpɔ ava miaƒe agbeme le Yesu be ŋkɔ me. Mawu ne yra mi. Miawoe zɔn va Dutoƒo Mawu nya kaka be ŋkeke etɔ̃lia me. Eye na ado gbe ɖa adzi ha kafu Mawu. Enye hadzidzi la edoa ŋusẽ ame ƒe luʋɔ. Hadzidzi la etrɔna ewɔ hĩa, enana be ame kpɔ agome le nukunuwo me. Eye mina míase hadzidzi tɔxɛwo.
listen to some testimonies of what God has been Eye debe mia di dase kure dase di is synonymous with miracles. mia ho dase di kure ngao sike ma wona milanchi. Eye mia aho dase di ameve eye de kacho jiji mokpo nu oji. Mia ho dase di yo ma won kunu gao we troyala metuna mimila minga vona ne ko ke mi hwese ko mia ho dase di cho novi oluwa fe ya mi. Eye okpo dikanaku pe dwalenchi. Eye domedune. Eye dikanaku pe dolelia. Wo yepe bukao lame katadose. Eye chola esime ke mo pa mia dogberala. Le ame mamlela ebe ese nane dogo le yepe nuchi lame. Eye yive doro kukola. Ese ko ve doro kukola o roki toto nebe ikana kube doma kelenchia ejo me poma gakpo ko wa akafu mawu de kakwe atema wo nugansia kafu ne afeto. Eye menye dokita le bon tepesiala no vinyala no vinchu eyole be beneza kosira sike vaya o siziro konji ke nane jo yoragbe esime ke mia to gbogbometo avado odo state be joame. Eye ele gbonye ya wadiye pe dasi agba kple mio kata wakafu apeto bebe wakafu apeto. Eye dasi didi ya yalea yoragbea eye menye électricien. Eye esime ke mie wo do mie kpala And at my right hand there, and pull me from the speaker on the ground. I was thinking that was the eye. So by thank God for hospital. When I was lying on the bed, I saw a man coming. The head, everything was white in the cloud, coming to me. Right from the hospital, all the doctors were not there. Nurses were there. I was lying there helplessly. noviale gbogbo bena ye The man came. ye dome eye enye électronicien. Alors monsieur ko wona électrique pe do eye esime ke yo le doit wom la afoku va joleji eye nane poyele nane poye ye janyi yo koko ye konji ye gbobe ya ye pe agbea enu chovo eye sime ko koko ye konji la When my daughter came in the evening, ko koko ye konji a ebe ye mlo anyi le konji
le abatsia dzi eye ye mlɔ anyi yɔ ɖe agbe esime ke wole Dutoƒo Mawu kaka wɔm la, ye kpɔ ame aɖe zɔ va ye gbɔ, yeƒe mo le keklẽm. Va ka asi ye ŋuti wo dodo kpɔa woto na ye bena yeƒe ahadafua egbã ahadafua gbã eye eva ka asi eye egogo yeƒe adzɔfitɔa gbɔ egblɔ bena wole Dutoƒo Mawu kaka wɔm eye wotsɔ mɔƒoka eye wolé Dutoƒo Mawu kaka le mɔƒoka dzi eye wozɔ va ye gbɔ, woto nɛ be metsɔ míatɔ Kumuyi va gbɔ o, ebe fi ke Kumuyi aɖe eye woto na bena ele teƒe sia kpɔ le mɔƒoka dzi eye egblɔ be Mawu le teƒe sia ne xɔ dzi ese ma hã eye ɖo ŋkue dzi menɔ dzi kpɔm mɔkpɔ nua dzie nye mele Dutoƒo Mawu kaka afi ke wole Dutoƒo Mawu kaka emetsɔ kplɔla gã Kumuyi va nɔ ebe míatɔ gbɔgbɔmetɔ la edze gbedodoɖa la eye mintsi ame 4 ƒe gbedoɖa megbe eye zi ɖeka afi si ke gbã la eye mi kpɔm ɖa mate ma awɔ nu sia nu si ke mewɔ tsã Mawu awɔ tɔ nɔ le Yesu be ŋkɔ me mebe Mawu awɔ tɔ nɔ hã le Yesu be ŋkɔ me kafu ne Aƒetɔ. God will do your own tonight. Mawu awɔ hã tɔ na wo trɔ ya. I say God will do your own tonight. Baba Mawu la wo tsã tɔ na wo trɔ ya. If you believe. Ọkọ wa si dzi ne ne xɔ edzi se. Amen. The second testifier is Faith Gabriel. Nɔvi Faith Gabriel etso wo so le Ondo. Thank you very much. That's all we are able to take. We want Eye mi da kpe na mi. to come Eye sia dasidi sia ko miaxɔ dasi miase hadzihawo ƒe gbe. Is that all you can do? Mi ƒo asi kpe na wo. Mi ƒo asi kpe na Aƒetɔ Yesu Kristo. Testimony we have had now. Dasidi si ke mie se la edzra mi ɖo be míaxɔ enu, míaxɔ se míaɖe xɔse ɖe go eye míaxɔ nu tso Aƒetɔa gbɔ eye wose nya xɔ ese eye wotrɔ ya la ɔhã xɔ wo nukunua wotrɔ ya la ayi aƒeme kple dzidzɔ ƒo asi kpe na Aƒetɔ. Le teƒe sia teƒe la, Mawu ƒe ŋusẽ le teƒe sia. Ele Togo nyigba dzi le teƒe sia la, Mawu ƒe ŋusẽ le dɔ wɔm. Meka afi si ke ne le o la, le Afrika dua mo, le Togo, le Ghana, Benin o, teƒe sia teƒe ke ne le la, wo nukunua le mɔdzi gbɔna na o.
that he is a rewarder of those who diligently seek him. We know you are a rewarder of those who diligently seek your face. All power is in your hands, and with you nothing is impossible to do. Everybody say, we know you are a rewarder of those who diligently seek your face. All power is in your hands. With you, nothing is impossible to do. This is the confidence. This is the confidence that when we come to you, what you cannot fix, what you cannot do, what you cannot so does not exist. What you cannot fix, what you cannot fix, what you cannot do, what you cannot do, what you cannot so does not exist. Say we know you are a rewarder of those who diligently seek your face. All power is in your hand. With you, I say nothing is impossible to do. This is the confidence. This is the confidence that when we come to you, what you cannot fix, what you cannot fix, what you cannot do, what you cannot do, what you cannot solve, what you cannot solve does not exist. What you cannot fix, what you cannot do, what you cannot solve, what you cannot solve does not exist. What you cannot fix, what you cannot fix, what you cannot do, what you cannot solve does not exist. What you cannot fix, what you cannot, what you cannot do, what you cannot do, what you cannot solve does not exist. About 2 months ago, and a time to recall the great wonder of God, when we were on our monthly GCK program, life in Kwara State, Ilori, where the power of the Lord moved. And there was this woman in the camp, an idol worshiper. She came to the camp with her shams in her pockets. And after the message of the man of God and a call for salvation, she gave herself to Christ and surrendered her chance before the Lord and went home victorious in the victory of the Lord. Just 1 month ago also, life in Lagos State, over there, there was this woman in Cross River. This woman had been paralyzed for 11 years and 6 months. And she connected online to the program. And when this man of God, Pasteur Dr W.F Kumuyi, ministered and prayed, and after the final amen, this woman who had been paralyzed for 11 years and 6 months rose on her feet and stood herself. She was jumping and shouting and rejoicing. That is what God is going to do for you tonight. And we have come to tell you that what God cannot do does not exist. What my God cannot do does not exist. And what our God cannot do does not exist. What you cannot do, what you cannot solve, what you cannot solve does not exist. What you cannot fix, what you cannot fix, what you cannot do, what you
God cannot do does not exist. Praise the Lord. I welcome you to the third day of Triumphant Power Crusade. The Lord has been doing wonders since we started. And of course, you are living with the word of God. Dutoƒo Mawu kaka sia dzi eye Mawu ƒe nya to na mi Abaku ƒe agbalẽ tagba kpekpe nelia me la. It is told you that has been our experiences since we started this crusade. Míaƒe numetoto wɔ dze gɔme tso Dutoƒo Mawu kaka sia me eye Mawu le teƒe sia be yeasrɔ̃ kpɔ to yeƒe subɔla dzi. Pasteur W.F Si ke Mawu tɔ tsa tso dziƒo la Kumuyi, to is waiting for you. Mawu ƒe amea It is my pleasure to present to dzi you eye dzraɖokuiwo ɖo wo ŋku la sɔ asi o gospel minister eye hafi wòava la on the cross. míaxɔ hadzila gã si ke míekpa va Dutoƒo Mawu kaka sia me. Míawoe zɔ va Dutoƒo Mawu kaka gã sia me si ke nye dziɖuɖukpɔkpɔ ƒe ŋusẽ la me. Meda akpe na nufiala gã Kumuyi eye Mawu neyra mi le Dutoƒo Mawu kaka sia me. Mina míase hadzidziawo. We're going to talk about the name of Jesus on tonight. The name of Jesus is beautiful, it's wonderful, and it's powerful. It's about the name of Jesus that we're here on tonight. You are the word of the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate? What could separate? What a wonderful name it is. Oh God, wonderful name. The name of Jesus. Jesus Christ. What a wonderful name. What a wonderful name it is. Nothing compares to it. Oh, what a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. Oh, what a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my. What a wonderful name. What a wonderful name it is. Nothing compares to it. Oh God, what a wonderful name it is. The name of death could not hold you. They'll come before you. Silence the voice of sin and grave.
Yours is the name above all. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you. Yours is the kingdom. Yours is the key. Yours is the power. Yours is the name above all. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. What a powerful name. What a powerful name it is. But nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. What a powerful name. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you, Lord, for a powerful name. How many of you know that there is power in the name of Jesus? There is no other name under the heavens where men can be saved. The name of Jesus. There is power in his name. There is power in his name. Hey, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. I know that there is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every. Let's sing the verse. All sufficient, all sufficient sacrifice, so freely given, such a price for our redemption. Heaven's gates swing wide. There's an army rising up. There's an army.
hear the chains. I hear the chains falling. Can you hear it in the spiritual realm? I hear The chains falling. all you have to do is believe, and it is done. I hear. I hear the chains falling. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I hear the chains. I hear the chains falling. The chains of depression. The chains of, come on. I hear the chains falling. The chains of poverty is broken over the earth. I hear the chains falling. The sicknesses and diseases, I hear the chains. I hear the chains falling. There is power. There is power in the name of Jesus. Jesus, Jesus, There is power Jesus, in the name of Jesus. Jesus, Jesus, Power in the name of Jesus. to break every chain. Break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain. Break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. In this room, if you believe it, come on. There is power. Come on. In the name of All you have to do is use the name of Jesus to break every chain. power, in the name of There is Jesus. power. There is power in the name of Jesus. I receive my breakthrough. I receive Power in the name of to break every chain. To break every chain. break every chain, to break every chain, To break every chain. to break every chain, to break every chain. To break every chain. To break every chain. To break every chain. Break every chain, break every chain. Break every chain. To break every chain. One more time, there is power. There is power in the name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. It's in his name, it's in his name, it's in his name, it's in his name. There is power in the name to break every chain. To break every chain. To break every chain, to break every chain. Hallelujah. Give the Lord a hand of praise if you believe that the chains have been broken. Amen. Hallelujah. The only name that is worth repeating and worth talking about is the name of Jesus. There is no other name. That's why we speak the name of Jesus. We speak it because there is power, there is healing, there is deliverance in the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I
calls your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. But like a fire. Listen. Oh, now I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. But like the fire. Listen, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Praise the Lord. Kafu na Mawu. A global hallelujah. Praise the Lord. Kafu na Mawu. Wonder in that name we reach tonight. Nukunu ike le Yesu pe nkwa me a adegbo le fiensi ya le Yesu pe nkwa me. Enu gande le jojoge le fiensi ya. The Bible says, Bible aglo bena. the eyes of God run from fro. Song of a those who affect what Mawu pe nku le anyigbaji. come out of Egypt. Esi megamesu na Israel be wa Togo le Egypte a Mawu do Mose doda. When God was seeking someone to confront Esi me Goliath, Mawu no amedimbe ameila pe Goliata Mawu po David. when it was time Eye esi me for eyi an de apostle to arrive na to the Gentiles, apostole ke ayi trosbola ugbo a called the apostle. Mawu po Paulo apostolo a. In the early 70s, Eye lepe God wanted to change akpe deka alofa asieke kple blandrelia me Mawu po ameade to and the house of God ike Mawu from kokwe fro. sona gbogbo metepe. A man Eye Mawu po ame alepe akpe deka alofa asieke blandrevo tonlia me. just about a year ago, Eye epedo megbe a God wanted to start Mawu jibena ya je digital global evangelism. Mawu nyakaka hihia godo pe Mawu nyakaka de gome As you ye Mawu ran pe to and fro in the nkuo world, dicha le hihia me godo eye Mawu ponu tuade tonight, siesia here me le to titre the le world. tepe ya be ma degbe fana hihia godo Join me eye mi kpede ntinye to welcome to be the podium miado tonight jana the apostle of digital Dutoƒo Mawu nyakaka le hihia me godo pe apostolo minami akpe Pasteur Dr W.F Kumuyi.
amega miawezo Pasteur Akpe wakafu Mawu Yesu Kristo anye wo jijokpopo Yesu Kristo anye wo gadela ame ana ofofo eye Yesu Kristo anye dela na wo Yesu Kristo anye ame akoko odeji aleo titri eye Yesu Kristo anye akpe enu katanala chofisi ati le Yesu penkome Tijo popo eye Yesu penfo ayenye tijo popo ameke tunakame ameke dename ameke lename de chitri eye ame nana miape hia katanti kuhi wo kata le fiensi ala wo kata wa kpodo nti le Yesu penkome inane mi akata mi adogbera fofo le Yesu penkose siame mele dogbera eye me bia fiensia be nakasi amesiame eye na de amesiame na dagbele amesiame nchi eye na de ka amesiame eye na tuka aboyo kata wa kpopopo akpe na apeto le donti lata le Yesu penkome ye bie dogbera le Mawu ne yirami le fiensia miefa eye mia aponu eye emegbea mia de apeto apenuse sofia le agbo mefiensia le Yesu penkome mele nu pom na mefiensia to Mbedodo ti wola pe nusedo wowo Mawu edongbe nami edongbe be yayoto edongbe be yayo yatuka edongbe be ya hoto si atoda le agbome mejibe ma degbe fana bena Mawu enye nugbedodo ti wola eye le fiensia ele nugbedodo ati woke le agbome adefia eye yepe enu wowo a miatem ahwajise eye miatem adotide yepe nu wowo nti miatem adotide nti yepe enu wowo ike yepe nugbedodo chi wowo ike nti miadotido minane miakpo mosepe agbale ta plave foto kuku ya sekelia ebe Mawu menye amegbeto ne waka akwato o eye me amegbeto vie wonye eye watronya o de wa gblonya eye mawo enti oa eye ne eponula de meleti woke oa enusia nu ike Mawu gblo enyasia ike na ste le fiesia sokudo de kpokponchi sokude doyoyonti sokude gadedenti sokude etowa po hohodanti sokude donti sia donti na kuhiole agbomea abe ale ke wo gbloya ne gblonya de ma wetiwa eye de wa ponu eye ma wewa ele chi wo ke la gbome Yeremia pe agbaletagban eye ma kre to pupui Yeremia tagban pupui felia eye Yehowa glonam bena Yehowa glonam bena Yehowa glona obe Yehowa glonam bena ekpo ede tepe ela bena manonute de nyenyanu ne mawe adegoe le kplo amen le nyamativia Mawu penya ela bena yenye eyamake etsoyifai ekpe soyide mafo me esi wo gblota ebe Mawu ye menye eye nyemetrona o awode ye penyachi anonu tere ye penyanuchi eye wawe adekwe la gbo mefiesi ale Yesu penkome enuton ye ntimi ale nkudo le maunyame ekpea enu gbatoa yenye enu dila fafato alo enu dila wonu tepe pe emefufu nikwa nele fa dokita gbore eye dokita gbobe kafi gohane ma vai sonu ne ma vai dopoa nu kele wo tutututu
eye dókítà bia onyafa mejibe ya gblɔ nyateƒea ne o ewe ma dzo yi kɔnti fɔ eye ma gblɔ nyateƒea na dókítà wa gblɔ nya tututututu ne leke vevesese wa le ɖo gblɔe ne edza do kpɔ ya edza va do kpɔ eye ava kpɔ nyateƒea le emegbe gake la ewo abe dɔyɔyɔ ti la enea ele nɔ be na gblɔ nyateƒe na di anukware eye evelia yenye timetrɔ nuvɔ la yi ke bɔbɔ eɖokui pe timetrɔtrɔ nuvɔ la yi ke bɔbɔ eɖokui pe timetrɔtrɔ nuvɔ la amegbetɔ katã owɔ nuvɔ eye Mawu pe ŋutikɔkɔe hiãwo tim eye leke miatem akpɔe ɖe matem agblɔ bena Mawu medzi be naɖem vɔa magblɔ na wo lo nyea eke sinɔtɔ menye le nye le to ɖokuiwo ɖe dzi ame la te magblɔ be nyea meyi afi ya eye matem ato ɖokuiwo ɖe dzi nenema o le amegbetɔ ƒe ŋkume gɔ hã matem agblɔ be kpɔ nyea menya nu ŋutɔ lo enunya le menye eye matem meka nagblɔ be ya yenya nu ale gbegbe bena yatem anya ŋɖe gbegbe awo ne le va Mawu gbɔa matem ato ɖokuiwo ɖe dzi anye dada la o enu ɖeka ƒe yi na wɔ ne le va aƒetɔa gbɔa na ʋu eme le bɔbɔe nyenye me eye timetrɔtrɔ asu nuvɔla yi ke bɔbɔe ɖokui ɖe anyi medo gbe ɖa bena nato bɔbɔe nyenye ƒe awu fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme etɔ̃lia yenye ŋɔŋlɔ kɔkɔea ƒe dɔyɔyɔ ƒe kpeɖodzinu Mawu ƒe nya eyɔna dɔ edo yeƒe nya ɖa eye enya la yɔ dɔwo eye woɖe wo tso woƒe ʋe me eye esi ne va le fiasia dɔyɔyɔ na dɔléle ɖe kpekpe yi ke le ŋutilãwo mea dɔyɔyɔ li na wo nuku yi ke gbã axɔ dɔyɔyɔ eye ame yi to kuna eye wònye mumuya axɔ dɔyɔyɔ ame yi kplibɔ axɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme cancer adzo eye Mawu aɖo kpe dzi dɔyɔyɔ ƒe kpeɖodzinu le ŋlɔ kɔkɔea me enu gbãtɔa yenye enudzila nuteƒewɔla ƒe emeʋuʋu woayra ame si wotsɔ yeƒe dzidadawo ke psalmo ƒe agbalẽ tabla 32 aƒetɔ la atsɔ nu vɔ̃wo ake wo le fiasia eye akplɔ nu vɔ̃ mawo katã dzo atutu wo dzo eye magakpɔ kpɔ gbeɖe o kpikpifelia egblɔ be woayra ame si woayra nyɔnu ma woayra ŋutsu ma woayra ame si Yehowa mebu vodada na o eye yeƒe gbɔgbɔme la alakpa aɖeke meli o eɖe alakpa dzo eɖe nu vɔ̃ɖia dzo eɖe vodada dzo eɖe ɖa le wo ame ememetɔa me eye woɖe ɖa le wo gbɔgbɔme le Yesu ƒe ŋkɔme eye alakpa ɖeke mele yeƒe nume o ame beble ɖeke mele me o ame yi ke le zodoƒea eɖa alakpa eye wòmena ame sia ame nya ame aɖewo li ɖe woɖana alakpa dada woɖana adzedada eye woɖenɛ le woƒe gbɔgbɔme woɖenɛ le woƒe susu me woɖenɛ le woƒe dzime eye ne woɖe le woƒe dzime vɔa woɖenɛ togo eye wotsɔnɛ na amewo fiesiya aƒetɔa atrɔ dzodoƒe ma atrɔ nuɖaɖa ma atrɔ wo gbɔgbɔ aƒetɔa atrɔ wo dzi ale bena ame beble alakpadada la magage ɖe dziwome ke wo le Yesu ƒe ŋkɔme mina miakpɔ kpikpitɔlia le kpikpitɔlia me egblɔ bena elabena esime si ɖoɖoe la nye ŋeŋe atraɖii na nye ƒuwo nyunyɔ le kpikpinelia me egblɔ le kpikpinelia me bena elabena wo asi se ɖe dzinye ke li kple zã nudɔ heliheli na nye ƒutome mino eye le kpikpi atɔ̃lia me ebe
me de nye nu vɔ̃wo fia wò, me de nye nu vɔ̃wo fia wò, me ƒu nu vɔ̃ nyewo me na wò, me ƒue me na aƒetɔa le aƒetɔa ƒe ŋkume. Ele gblɔ be me de nye nu vɔ̃wo fia wò, eye me de wo fia wò, eye nyemetsɔ nu tsyɔ nye vodadawo dzi o. Me gblɔ be maʋu nye dzidadawo me na Yehowa. Maʋuwo me na Yehowa, eye ne le ʋue me na Yehowa, aƒetɔa atsɔe ke o. Amen. Ne le ʋue me na Yehowa, Yehowa aklɔ dzidadawo vodadawo katã dzo, eye wòaɖe tohehe, nu vɔ̃ ƒe tohehea aɖe dzo. Tohehe ma anye ne nato eme. Ne me ʋue me oa, ato tohehe ma me vɔa, aƒetɔa atsɔe ke o. Elabena egblɔ bena netsɔ nye vodadawo kem. Tete netsɔ nye nu vɔ̃ ƒe vodadawo kem. Lododo ta blavevɔnyi, maxlẽ tso kpukpu 8lia. Lododo ta blavevɔnyi kpukpu 8lia. Egblɔ be ame si tsɔ nu tsyɔ yeƒe vodada dzi la, madze edzi ne o. Ne ne se gɔmea, esia gɔme nye bena ame aɖe ewɔ nu vɔ̃ɖi. Eye kpovitɔ ɖe le ememe na ame sia ame. Eye kpovitɔ ma woyɔe be ame ƒe dzitsinya. Eye le ɖoɖoa nua, ne tsɔ kpovitɔ, ne sɔ kpovitɔa sɔ va yi de xɔ me, eye ne tu ʋɔtrudoe, eye flesia mele ƒuƒo, eye ʋɔtrua mele ƒuƒo, eye ne sɔ kpovitɔa sɔ va yi de gaxɔmea, nakpɔ be ela nɔ dzi be yanya be nu ka ele dzɔ. Ela dzi bena ʋɔtrua ne ʋu, ne eyafafa na ƒo na ye, adzroe be yeaʋu frese, bena yafafa ne ƒo ɖoe, gake mate ŋu aʋui o. Ne se gɔmea, amegbetɔ ƒe dzitsinya ye nye kpovitɔ, eye kpovitɔa ele meme, eye ne sɔ nu tsyɔ edzi, eye ame yi sɔ nu tsyɔ yeƒe dzitsinya dzia, yeƒe dzitsinya anɔ do ɣli, yeƒe dzitsinya anɔ do ɣli sesie, eye anɔ gblɔ be o mele se fɔ̃ bubu, mele se fɔ̃ bubu, mele se enu yiwo ne wɔa yeƒe dzodzo, ʋu fesea, eya ta egblɔ bena ame si ke ʋue me, eye woda asi le eŋuti la, woakpɔ nublanui nɛ. Nublanui va ɖo vɔ, nublanui kpɔkpɔ va ɖo vɔ, eye Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ akpɔ o. Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ akpɔ eyama, ewo yi le to dzi le gbenyese ma nublanui kpɔkpɔ adi o eye wòakpɔ o. Elabe ne ʋu ʋɔtrua, ne ʋu wo nu, eye ne gblɔe na aƒetɔa be aƒetɔ nye ya lo, aƒetɔ enu yi me wɔa ye nye si. Eye aƒetɔa nagblɔ nɛ bena ɖe aƒetɔ nye magayi edzi le nu vɔ̃ wɔwɔ me ke o. Aƒetɔa atsɔe ke o le fiasia. Ame yi ke eɖo mu vevi, ame yi ke nye anuku aɖetɔ, ame yi ke le gblɔ be o kpɔ nu yi me wɔa ɖa, agbe nye ya la, me bu fɔ̃, me ɖi fɔ̃, eye me wɔ nu gbegblẽ, eye enu vɔɖivɔɖi nyenye ele menye, eye nye me ƒo le ɖokuinye me o, eye kpovitɔ yi ke le menyea, mele kpɔ bena kpovitɔa ele do nuƒo nam, dzitsinya ele ɖe ƒu nam. Aƒetɔ tɔ nye medzɔ o, meɖe kuku, eye nublanuikpɔkpɔ kple ɖeɖekpɔkpɔ asɔ asi o. Fika ne le afi ma o, fika ne lo, nublanuikpɔkpɔ esɔ asi o, tsɔtsɔke esɔ asi o, eye ɖeɖekpɔkpɔ eva ɖo vɔ, eye ŋusẽ be nanɔ agbe le vovokpɔkpɔ mea, ŋusẽ ma va ɖo nɔ fiasia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Enu velia le teƒe ya, me va ɖo evelia vɔ, eya ye nye emeʋuʋu. Nu vɔ̃la yi ke bɔbɔ eɖokui ɖe anyi ƒe dzimetɔtrɔ, nu vɔ̃la bɔbɔ eɖokui ɖe anyi ƒe dzimetɔtrɔ. Salumowo ƒe agbalẽ tablatɔ vɔ ɖeke maxlẽ tso kpukpui 8 egblɔ bena kpukpui 8 gblɔ be ebe gatsɔ wò xɔname ƒe dzidzɔ. Ebe gatsɔ wò xɔname do dzidzɔ nam, gatsɔ wò xɔname do dzidzɔ nam, eye natsɔ gbɔgbɔ si me lɔlɔnu le la lém ɖe asi. Azɔ Davida, nu ka ye
nye nu kae ne nyu nu kae ne wo ebe me wo pe kae ne toda na mawo ebe me do gbera ye me glo na ma obe me wo nuvon de wo nti Yehowa eye me wo nuvon de tipo nuti eye esi ne do gbera fore de ne gava so nu aso va cho nu le teperia esi ne nye fiade de ne so nu twaji be amere ke me gase o ebe go ha me nye fia ye me wo nuvon me nye nuvon la ebe me de pe fa nuvon nya eye me glo ele kaklanpe me gble mi kwa efia ya enye fia ke bobodo kude anyi enye efia ka efia de ke bobodo kude anyi enye kplola ke bobodo kude anyi nekpo alea ye ma ucho na nya pe nuvon kenami ebe ne nuvon wa me penu na wo a ebe me fufu ma penu na wo ne mia anye dadalao eye mi ma jibe ami adeke ne semia pe fo dadao anye be nanuko anye be le kwebe ejebe we enu yike mele jibe ami ade ne sewa mele be na we eye efia eglobe meleji chochoki elebe ma bobodo kunyede anyi meleji dede popo eye ele na be ma bobodo kunyede anyi ma bobodo kunyede anyi meleji be jijo ma ne famenye gacho wo kona me do jijo nam eye na cho popo si melolonu lela lemde asi pupui wi ton lia ebe menye jidalata buku wi atolia mafia wo mojita lao ebe menya tetedanyi penu se nu fon pe ameji dudu penu se ason ike apeto ape jijo kple hona me pe jijo swasinyeta ma gble na nu fon lao kata alia ye wo swasinyenyesi me bobodo kunyede anyi eye me hueme le apeto apenu kume eye apeto akpo nye anukware to nyenye ale ke me hueme esime apeto akpo bobo nyenye ike le menyeta eto ekem eye ta ma gble na nuvon la bubuo ike le egodo bena mafia wo moti dalao eye nuvon lao atro tamedenu o eye nuvon lao atro tamedenu o fiesi ya chimetotro na tro agbewu fiesi ya agbewa atro eye ediwa atro eye ame ememetowa gbogbowa atro esinefa apeto apenkumele bobo nyenyeme na nyejuko sinu oyo nyenukodo bobo edokui eye wo to gbera eye wo tinye nukume eye ekplobe ebe ya se le dipo ase wo pe totora eye atonu fon oke o ana o agbeyeye eye enu yo nyanu ma mena o ne wona Ŋusẽ be na titre de tete kpɔntsi eye maga gedze moa apetoa atuka oblibo de ne le ŋkɔ nye sema apetoa ele wɔ na o dɔwɔwɔwo tatɔn kpukui asieke le dɔwɔwɔwo tatɔn kpukui asieke lia me miahle tso kpukui asieke eya ta mi trɔ le miaƒe dzime eye mi gbugbɔ eya ta mi trɔ nyemenya leke matrɔ le nye egblɔ be leke ame aɖe trɔ na dzimo ewe le mɔ ɖe tsɔ san eye ne se ona o ne nya be edzo bibi le mɔa dzi eye afɔku ɖe le mɔa dzi eye gbegble ɖe le mɔa dzi eye ne le gaz esi ne zɔn ebe emɔ ma ne sɔ yina na va yi ge dze me na va yi ge dze afɔkua me eye nu ka wo le nɔ be na wɔ gbakple nunya ke le asi o gbakple gɔmesese ke le asi o eye nenye be ne me le mɔ ya yina afɔku nya ye wònye na agbenye nu ka ye na wɔ na trɔ eye na trɔ le mɔ bubu tɔ ema nye dzimetɔtrɔ apetɔa ele nu ƒom tso dzidada ƒe mɔa ŋuti
dzidada ƒe mɔa enye mɔ vɔ̃ɖi eye dzidada ƒe mɔa ƒe nuwuwua enye tohehe mavɔmavɔ eye esi tixɔse ya le asiwo ta eye ne ka ɖe dzi bena be dzikeke aɖeke mele nyama ŋuti o ne me yi edzi le mɔ ya dzi afɔku enɔ te kpɔm le nuwu tohehe ye nɔ te kpɔm le nuwu somavɔ ye nɔ te kpɔm le mɔa ƒe nuwu nunyama si dzedzema gɔmesese ma awɔe be nàgblɔ be nyemedzi be mava ge dze somavɔ ma me sɔ yi mavɔmavɔ o eya ta ye nàtrɔ enu yi mewɔna tsã la nyemagawɔe ke o ema nye dzimetɔtrɔ teƒe yiwo me yina tsã nyemagayi teƒe mawo o ema nye dzimetɔtrɔ eye enu vɔ̃ɖi yiwo mewɔna enu vɔ̃ɖi yiwo me ye medena siamo yiwo wɔna tsã nyemagawɔe ke o ema nye dzimetɔtrɔ lele wɔ ge fiesi ya. Amen. Mitrɔ eye mi gbugbɔ eya ta mitrɔ le miaƒe dzime ame aɖe akpɔ agblɔ be o mikpɔ ŋutsu ya ɖa etrɔ la yeƒe agbe trɔ etrɔ dzime agbe yeye ge ɖe eme eye ewoe atsɔ agbe yeye ɖe me o ya mo la kpɔe meka ƒe nyagblɔ me le hã ewo be nyagblɔ me le Mawu ne yra o Mawu atrɔ agbe o Mawu asɔ yayira mavɔ ke ɖe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me eya ta mitrɔ le miaƒe dzime eye mi gbugbɔ be woatutu miaƒe nu vɔ̃wo woatutu miaƒe nu vɔ̃wo mele ka ɖe dzi na o mele ka ɖe dzi na o bena ame yiwo wode suku ame yiwo míeŋlɔna nu kple asi eye ame yiwo va ƒonɛ kple masinia woŋlɔnɛ eye wotutu na nuwo katã nu ka ŋuti o elabena ne esi nenye amegbetɔ nate ma kpɔe bena o woŋlɔ nu ɖe le teƒe ya sa ye wotutui vɔ ne be Mawu ya sɔ dziƒo ƒe enututunua eye wòtutui ne tutui dzo ne Mawu eɖe dzidadawo katã dzo ne ɖe vodadawo katã dzo nu vɔ̃ yiwo katã ne wòsa ne ɖe wo dzo ɖe gɔ hã ne dɔlawo dze agbagba be woakpɔ nu yiwo ne wòsa womakpɔ naɖeke o dziƒo akpɔe kaka womagakpɔ naɖeke o anyigbadzitɔ adzi eme kaka womagakpɔ naɖeke o elabena Mawu tutui mebe alivɔwa enu sia nu me akɔ kekem eye ekpewa adroazua ɖe anɔ pete naɖeke maganɔ edzi o Mawu atutu nu vɔ̃wo dzo nenyi be gbɔɖeme ƒe eyiyiwo na va na mi tso aƒetɔa gbɔ ebe dzimetɔtrɔ kpakple gbɔɖeme ƒe eyiyi ne le trɔ dzime koa gbɔɖeme ƒe eyiyiwo ava na o. Mina miakpɔ kpukpui blavevɔ adelia le kpukpui blavevɔ adelia miawoe Mawu fɔ yeƒe dɔla ɖe tsitre na gbã Yesu Kristo eye wòdɔe ɖa be wòayra mi le esi me be mia dome ame sia ame natrɔ tso yeƒe nu vɔ̃ɖi yeƒe vɔ̃ɖinyenyewo me mia dome ame sia ame natrɔ aƒetɔa atrɔ o. Yaɖo ya ame aɖe adze dɔ kaka eye wòamlɔ anyi da ɖe eye dɔkita alo dɔkita via wodzi be woatrɔe vɔa mete le trɔ nyuie ɖe o eye ye ŋutɔ matem atrɔ eye dɔkita alo dɔkita via atrɔe Mawu atrɔ o. Mawu ƒe asi sesẽ atrɔ o eye tsɔ ye dzia wo nu vɔ̃ ƒe abide ame ŋutiwo katã wo vevesese ƒe abiawo katã aƒetɔa ŋutɔ akpɔ gbɔ o eye nanɔ sesẽ ɖe Mawu sɔ ɖe le me na o Mawu ele nugble dem tso ŋuti o eye awɔe le agbo me fiesi agɔ hã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Miawoe Mawu fɔ yeƒe dɔla ɖe tsitre na gbã eye wòdɔe ɖa be wòayra mi fiesi ya Mawu ayra o kple ɖeɖekpɔkpɔ ayra o kple dɔyɔyɔ
ayira wo kple gadede Mawu ayira wo kple aƒetɔ Mawu ƒe dzidzɔ eye Mawu ayira wo kpakple nukunu le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme eye wayira mi mia dome ame sia ame natrɔ tso yeƒe nu vɔ̃ me meva ɖo ɖoƒe tɔ̃lia azɔ ɖoƒe tɔ̃lia yenye dɔyɔyɔ ŋɔŋlɔ kɔkɔea ƒe dɔyɔyɔ ƒe kpeɖodzinu nu ŋɔŋlɔ kɔkɔea wogblɔe na mi eye Mawu aɖo kpe dzi ne se ɖaseɖiɖiwo vɔ enu yiwo Mawu wɔ va yi le ame bubuwo ƒe agbe me eye mekae Mawu gadza wɔe na fifi o mebe ɖe mekae Mawu dza wɔe na fifi hã ame yi la xɔ dɔyɔyɔ ame yi Mawu dza sɔ gaɖeɖe na ame yi dza kplɔ ɖaseɖilawo ɖo eye wòtsa naɖi ɖase elabena kɔkutso katã le agbo mea enye fiesi ya yenye fiesiwo le Yesu ƒe ŋkɔme azɔ yese ɖaseɖiɖiwo ɖe maɖi ɖase ɖe na mia ele teƒe alo elabe medi be nase gbãtɔ eye nase velia eye se ɖeka wòtsa naƒu dua be enye la nye tɔ̃lia fiesia ɖaseɖiɖiwo katã ne se va yi tsã tso kaka ɖoɖoa ƒe gɔmedzedze kpakple ɖaseɖiɖiwo ne dza se fifia aƒetoa agatrɔ wɔ ɖaseɖiɖi mawo ŋuti dɔ le agbo me le wo ŋutilã me le Yesu ƒe ŋkɔme gbãtɔa enye ɖekakpui ɖe ye eƒe ŋkɔ nye Daniel ɖevie ekɔ dɔyɔyɔ miantɔ miase ŋutinya Daniel ƒe dzilawo aɖi ɖasea na mi elabena ame aɖe le tsi dzi be eye dzie wòaɖo míeyi ɖe kɔŋtsi eye ɖɔkita gblɔ bena naɖeke meli yiwo la tem awɔ na mi o mede akpe na Mawu le vinye ƒe agbeta yeƒe ŋkɔ nye Daniel yesɔ ŋuti kɔkɔe kple bubu na Mawu yesubɔe eye yedoe ɖe dzi ebe Daniela kuxi gã ɖe ku ɖe ŋuti eye yewo nu atikewo yewo yi kɔdzi yewo wɔ dodokpɔwo kple scanewo ebe ɖɔkita gblɔ bena ɖeko woawɔ dɔ nɛ yewotrɔ gbɔ va aƒemea ye srɔ̃ bena ega meli o eye yewo kpɔtɔ nɔ aƒetoa dzi xɔm nɔ sesem esime pastor va Ukorodu eye yewo so nyame bena yewoayi ɖe teƒea eye le yeƒe gbedodoɖa mea eyɔ yeƒe fia ƒe dɔlélia yesɔ asi sɔ da ɖe teƒea nɛ eye yenɔ teƒea kplɔm abiaku eye etsi ke le mea ebu yesɔ ŋuti kɔkɔe na Mawu elabena Mawu yɔ dɔ yeƒe fia Mawu enyo ŋutɔ woakafu Mawu amen mekae Mawu dza wɔe na fifi o aƒetoa ne ɖo kpe dzi le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme amea yeƒe ƒu ŋe eye eteƒe dzidzi ye ŋutɔ ne gblɔe na mi ye ŋutɔ ɖetugbivi ya ye ŋutɔ ne gblɔe na mi eye emegbe esi nase ŋutinya vɔa nage ɖe me eye Mawu awɔe na wò tsã ewoe la nye ɖaseɖila yi ke akplɔe ɖo ebe eƒe ŋkɔe nye Edith eƒe amandre nye sia afɔku yeva dze afɔku eye yeyi ɖe kɔdzi eƒua ŋeye eye kuxia enɔ esime wokpɔ gbɔ vɔ la yetɔ azɔli sɔsɔ kpakple yeƒe afɔa vɔ la afɔa va nɔ ye vem yemenɔ vovom le eɖokui me o eye vevesese lialia ŋutɔ nɔ afɔa me nɛ vɔa yexɔ Mawu dzi se bena Mawu ya atem awɔ nu sia nu
eye eyi yava eye yakpɔ gaɖeɖe tso kuxia me esime wonɔ Dutoƒo Mawu kaka wɔm le Jalingo le ŋkeke velia ɖoɖoa ƒe ŋkeke velia esime Mawu ƒe amea nɔ gbe dom ɖa yese le ɖokui be yakɔ yeƒe asi yi dzi eye yesɔ asi velia sɔ da ɖe kuxia dzi eye wòdo gbe ɖa bena lekeke anye kuxi ma le ŋutilã me le afɔ me le alɔ me ya kaka la gblɔ be afɔ me yebe tututu tɔnye ye eye le gbedodo ɖa megbea ye yeyi ɖe aƒe mea yekpɔ bena yekpɔ be yeƒe afɔa ƒe teƒea yesɔ yeƒe alɔvi sɔ ɖe enu ɖe to le yeƒe afɔa me eƒu ŋeŋe ɖe dogo le afɔa me na ye. Esime ƒu ŋeŋea ege le eme vɔa yegakpɔ eƒu ŋeŋe bubu gbava doke le ŋkeke ɖewo megbe egasɔ tsa sɔ fia eƒu evelia yi ke do eye tso ema dzia yekpɔ katutu eye na woabe naɖe li ye Mawu mate ma wɔa enu ma meli o ne Mawu ewɔe eye yekpɔ dɔyɔyɔ vevesesiawo tso kafu na Mawu. Enui wabe nu ɖe li ye Mawu mate ma wɔa nua meli o. Who is the next on the line? Yesia meka ye janye dasedila yike akplɔ ro dɔyɔyɔ mebe meka ye akplɔ dasedila ro mebe meka ye axɔ gaɖeɖe o mebe fofo kpɔkpɔ blibo meka ye Mawu awɔ na o. Ɖoƒe tɔlia ye nye ŋɔŋlɔ kɔkɔe abe dɔyɔyɔwo ŋɔŋlɔ kɔkɔe le dɔyɔyɔ le ŋɔŋlɔ kɔkɔe me pe kpeɖotsinu. Salumo ƒe agbalẽ ta alɔfa ɖeka kple andre kpikpi blave edɔ yeƒe nya ɖa eye wòda gbe le wo ŋuti edɔ ŋusẽ ƒe nya ɖo ɖa o dɔyɔyɔ ƒe nya ye Mawu dɔ ɖo ɖa o eye gaɖeɖe ƒe nya ye Mawu dɔ ɖe o eye edɔ yeƒe nya ɖa eye wo tete eɖo yeƒe nya ɖa yɔdɔwo meka le tsi dɔyɔyɔ hã afa me na wo eye wohe wo tso woƒe ʋe la me eye wohe wo tso woƒe ʋe la me wo gaɖeɖea va ɖo vɔ ɖo ŋku edzi be Yesu ye nye dzidzɔkpɔkpɔ le agbewo me Yesu ye nye ame yi tuna kame eye atu ka wo tso nu vɔ̃ɖi ɖe kpekpe me egbea gɔ hã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye Yesu ye nye ɖela wo ɖela ne le amewo ɖe ma megato ŋutinye o megaŋlɔm be o edze si wo enya wo etsɔ ɖeɖekpɔkpɔ so dziƒo vɛ eye atsɔ tɔwo na wo fiesi ya eye Yesu ye nye ame yi le na mi fɔ ale o titre ne enu ti kɔ na o eye ne dzadza nye ma Yesu ƒe asi ale o ɖe titre nu ne ɖeɖi te ŋuti o Yesu ƒe asi ale o ɖe titre nu ne nuwo dze abe nukunu wa egbɔna na o eye Mawu ƒe asi asɔ o gbakple nukunu wa sɔ dogo eye Yesu ye nye míaƒe enuwo katã na la meka nu yi ke ne hia le agbo me o Yesu ana o. Yayira tim ne lia ana o dɔyɔyɔ tim ne lia atsɔe na o ɖeɖekpɔkpɔ tim ne lia ana o fofo kpɔkpɔ katutu ana o fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kpeɖodzinu aɖo kpedzi le agbo me mebe kpeɖodzinu le ƒomewa me kpeɖodzinu aɖo gbedodo ɖa wo ŋuti le fiesi afi ka ne le hã fi ka ne le o bɔbɔta eye na mia nuku mia bɔbɔta eye mia nukuwo ɖeɖekpɔkpɔ eɖo vɔ tsɔtsɔke eva ɖo gbɔ vɔ na trɔ tso nu vɔ̃wo me eye na da si le nu vɔ̃wo ŋuti na yɔ aƒetoa
eye dede kpɔkpɔ asɔ asi o ana xɔ na me ƒe dzidzɔ kpɔkpɔ eye gbɔdzɔe asɔ asi o ŋutifafa asɔ asi o eye wo katã wo le dede kpɔkpɔ me bɔbɔta eye na mianuku eye ne le di dede kpɔkpɔ ya fi kae ne lo ne le radioa gbɔ ne le aƒea me ne le kɔadzi ne le fiɔsia me meka fi ke ne lo dede kpɔkpɔ eva ɖo gbɔ o le fiɔsi ya eye age ɖe dziwo me kɔ asi dzi ne le kɔ asi dzia na tsitre akpe na wo kaka akpe na wo tsitre ne le axɔ dede kpɔkpɔ ya tsitre eye na xɔ tsɔtsɔke ya tsitre ne agbewoa na trɔ na kplɔ be enye nya ame yi tsie wadzɔ ɖo enye ye agbenye akpɔ tɔtrɔ enye nya ame yi mawu awɔe na fifi gatsɔ wo xɔ na ame ƒe dzidzɔ nam to dzidzɔ nam ʋu nu vɔ wo me ne eye ne kɔ asi dzi eye ne tsitrea ʋu nu vɔ wo me ne gblɔ be o aƒetɔ tɔnye medzɔ o mebu fɔ medi fɔ le nu vovovowo me eye mele bia wo nublanuikpɔkpɔ Mawu atsɔ nublanuikpɔkpɔ kple ɖeɖekpɔkpɔ na wo. Amen. Asia ne nɔ dzi nenema ma do gbe ɖa le tawò. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me me do gbe ɖa le be ewoe le kpɔ ame sia ame yi ke le radioa gbɔ, yi ke le aƒea me, yi ke le kɔdzi, yi ke le fiɔsia me, yi ke le asia me do gbe ɖa bena le wo nugbedodo nua ɖeɖekpɔkpɔ ne ge ɖe woƒe agbe me. Ɖewo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Natsɔ woƒe fɔbubu tso, natsɔ woƒe dzidadawo tso, eye aƒetɔ me do gbe ɖa be agbe yeye ne va na wo dometɔ ɖe sia ɖe fifi la le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kpeɖoɖo dzi le woƒe agbewo me. Ɖeɖekpɔkpɔ le woƒe agbewo me. Eye Mawu ƒe ŋutifafa kple xɔxɔ ne ge ɖe dzi sia dzi me, ne ge ɖe luƒɔ sia luƒɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpe na wo aƒetɔ elabe woŋlɔ woƒe ŋkɔwo ɖe dziƒo fɔ xoxoxoxo le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le. Ne do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ mea emegbea enu na wɔ kpatakpata kabakaba zi ɖeka yenye be na atsɔ alɔme kaƒomevi wa eye na ŋlɔ ŋkɔ gba kple ekɔ ime ne le kple phone number wa kaƒome dzesi wa eye na ŋlɔ ɖo ɖa elabena menye be afi ne le fifia ne le tsi dzi eye ne dzi bena anye ye eye aɖi ɖase fifi ɖase ɖiɖia yetsa ya ɖi eya ta eyi ya me sɔgbɔ fún o. Na wɔ tsatsatsatsa eye na sɔ alɔme kaƒomevi wa eye na ŋlɔ ŋkɔ wo kpakple kɔ yi me ne le kpakple wo ŋutɔ alɔme kaƒome dzesi wa na ŋlɔe atsɔe ɖo ɖa blasteke vɔtɔn na ɖe ke wo kple ne blatɔn vɔ nyi ŋkɔ wo ale yɔna wo tutututua kple kɔ yi me ne le kple kaƒome dzesi wa na ŋlɔe aɖo ɖa blasteke vɔtɔn na ɖe ke wo kple ne blatɔn vɔ nyi esia enye wɔna yi ke le vevi ɖe ŋutɔ ele vevie ŋutɔ nɔvie ele vevie megatsɔe fefe nya ye o eye na aŋlɔe ɖo ɖa le kple mo vevi ɖoɖo na ŋlɔe bena woakpe ɖe ŋuti o be woado gbe ɖa kpe ɖe ŋuti o ale be na li ke le xɔ sia me eye na ye dzi le Kristo tɔ ƒe azɔlisɔzɔ yame ele be natsɔ alɔme kaƒomoa kabakaba eye na ŋlɔ ŋkɔ wa kple kɔ yi me ne le kpakple kaƒome dzesi wa WhatsApp to atsa na ŋlɔe be ɖe woakpe ɖe ŋuti o ele vevie ŋutɔ ele vevie sukuvie ne nya na wɔe
papa, maman, de kakui, de tukui, et ne veille quoi silchi, et ne veille à quoi Yesu Christo, be ye pe nouveau wa tutu oda, ye ma ka troi nouveau ma boko, ye ma ka yite fifi alakpa dada jedada matre wo joka sasa fojo subo ye ma ka inu ma boko ye ne kwa silchia elebe na ngronko ple kapomo jesiwa phone number wa na ngule et na tué adora 93 04 38 38 placé que voton na de ko plene black ton voni le matiti me ma pa me aga trova et wa to pera le biata to pera le tao et be na gede da se di la auto me et ne da se di la le di da se awo chan na di da se et na so le so agbona Yesu a meganglebo a nko wa na ngule bakple afi ne le a tutu ko imenele afi wate makpo le a na ngule bakple kapomo jesiwa na ngule atwe our message asoroda brasser que voton na de ko plene blaton voni Aga yueke blase que voton na de ko plene platon voni Westia eye wa pede nutio eye petotodao ayeti pedentio bena na like nele westia fo a nobi na yide petotoda me na to petotodaji eye na no glo na tipo be tipo ne donku eji apeto meganglombo o nele todom amo pe todora ya mo le dida sea o nye mawu meganglombe o ide pe todora me and the detail will be sent to you online. No video dida sevi fi ai probe wa probe na deli yo be numa ya klo mawu alo mawua mate mawo be numa melio ego na de ke mewu wo na mawo kuhi ikele tiwa tolele ma ikele tiwa wa be eglo mawua mele mawu gbo ya ma ya mele mawu etenwo na nu kata mawu nu selesi eye etro na nonome sia nonome ato yepe asi atro eye wa so chucho akedemo eye na pofofo popo asasio eye wa de o anao de popo eye wa le o de chitrenu ale o fun ale o de chitrenu enu ti kona o de tentio eye nu ti la o gbojo pelipeli ale o de chitrenu ale o fun eye emegbe a not only one name, at least two names. Adewo bribo and the son meganglebo and nko the telephone number. Nko Very, very essential. nko tonto na ngule wecho agbo na Yesu Get back to this na precious nko souls who have ple given ko their imenele lives ple unto kapomo Christ. Jesiwa Remember, na ngule salvation aso is eroda the greatest 93 miracle. 04 And that's what 38 connects you with 38 God. de That's popo what makes you a nukunu child of God. ga That's to why you don't wuye joke with it. de So popo if you ye are sonami surrendered tonight, te na make kachacha me sure baple mawu the information eyata about ikene you ko is asichi eye collected. ne so agbo na Yesu You a keep gbegbo it be nko wa wholeheartedly. Don't give baple anything that will not be, kapomo that Jesiwa we are not going na to, ngule that's not na going to be ngule useful nyue to us. ne wa jenue Born nko again now, you tontonto will not tell lies. eye na I know tue that. adoda You should not, atue you should adoda not deceive us 93 at all. 04 Give your correct 38 name 38 and your placer que telephone voton number, na de ko your plene address, blaton and voni then blaton those things voni are very, sari very akonetro essential. chimero melepe The alakpadada Lord will me bless ple you. na ganu agbo me ko Tonight we is ple a mo ve wonderful vidodo night. na we nyate You pe can see meto the mercy of God over us on this mau ground. pe Tonight, nu the blanu Lord popo will do asra wonders upo in le your fiesia life. eye I mau said the Lord awo will do nukunu wonders in le your agbo life. me mebe nukunu e His mau ja promises wo of le healing agbo and me deliverance ye pe will nu surely come to pedodo pass ikenye tonight. toyoyo And ple I'm kadede assuring pe nu you, pedodo a God o will not afamele disappoint you. agbo me In the eye name mele of na Jesus, kakade has been tilo working mau miracles, ma signs ple and o wonders. mau ma He has don never pe o failed one Yesu day. pe nko When amege his po me dokpo nu anointed po servant and minister pray, he answers ne yepe immediately. amesiamina Tonight, to get pera ready to sirika receive your nukunu miracle. vaname Already the pastor eyata has nokpe asked you toto who dati is going to ano be the doko next. tramdo And you say you na are.
nukunua Get ready. Maupa me abia fifila bena meka janya me akplo da sedila do fifi meka chenja kede da sedila otomo eye ne klobe ye e ata kede petotora me to gbera eye na gbona ma obe mawu ye ya lo mawu nyenye si meka tonchinyo de la Yesu meka tonchinyo Yesu adon kuchio ade kuhima dale akpochi eye atro agbo penu chinya mawu penu sia adu la gbome Yesu penu se adu la gbome adu dolile machi adu nono me machi adu nono me ma adu echi togbera no vi togbera de alole numa me de alole so to pepe numa de alole numa me to ma wole la de alole numa me e na yide pe to ra me fama ne ma una sra ko le fiesia no nya de glom na ma wu me be kwese kore aswasio kwese ho ma wu pe ame ape gbe to datisi eye nukunu wa afa menao o ya tra dokioto chichogli nukunu pegli toto cha fame le fiesia enu mawu ta wo le fiesia ye pegli adi chichogli asteye toto enu mawu ja wo le fiesia ye pe chicho pegli adi le nu na po chicho eye na tikpo togbera no petotora me The center here or the left hand nukpe ike oto ane to nukpea ewo na dechi the back side mawu metro na nya o ma mekpeto vie wonye ne kplonya atre o effectively don't leave any information out so that what awele akpome enya mawu kplo awe tutu awe pepepele akpome mawu menye amekpeto wonye ne waka avato o eye menye amekpeto pefi wonye ne watronya o de wa gblonya eye mawo eti oa mawu agblonya ye mawo eti oa nya yi mawu to pastor gbronam fiesi yakwa ye mawo eti wa de mawu agblonya ye mawo eti wa yire petotora me le mawu le petotora me prode mawu nchi le petotora me to gbera mawu na gble na mfiesi akwe mawu echi wa de wa gblonya ye mawu echi wa ela wechi eleti wo kela gbo me kwese amo petotora ntolo no vi amo petotora nto kere petotora me eye otana khoto da sediti astasio to gbera tradi mawu pa me e ga trogbona nukunu atio e wa kpole te pekenele doyoyo atio e wa kpole te pekenele agbama adeda le akpome kukima ajo keke side there raise up the flag let me see indicate you have concluded the job togbera no petoto dati me kape ke dolele ma wo me kale ne ta le konji ye dokito wo to po ma upe asi de la Yesu pe asi akanu tiu Yesu lem fon titre Yesu lem de titre lem fon ale o de titre nu afoma agbe ado alowa me agbe ado nu ti lo me Yesu adagbe me o eye na ga zo pla for wake asiwa na ga senke nukuwa afu eye na ga po nuke pepo vo mawu awo na de la gbo me dogbera no gbe to dati no gbe to dati apetwa le don kuchio ele ngle temtontio enu o fenento Esto dele menao no gbe to dati eye mawu asi akanu tio I've seen the two flags. Maupe asi akanu Center and the left hand side. Okay, thank you very much. God bless you. Maupa me atrogbona. Any other session yet to finish? Finish up and raise up the flag. Amole Duranto, Megano Yamakbomu. Megano Yamakbomu. And I told you, Nukuma ike banao. Nukua out. There be jubilation tonight. Affaire me achiso agli la affaire me fiancia. Ŋusẽ adoko le fiancia
eye dɔlele ma maga kpɔe ko maga kpɔ ko God bless dene you. sɔgbea The man of God will mawu come now. ne yira o I can assure you tonight. pastor it's a night atrɔgbɔna of pastor joy etrɔva and vɔ jubilation fiesi ya because God will do me kadetsi na lo dzidzɔ kpɔkpɔ pe fiesie it. Amen. amen. Anybody on the line? Ame aɖe ke ɖe meka ye dza xɔ nukunu afi fiɔ meka dzi o ɖo nukunu be nya meka dzi o ɖo fifi o mebe nukunu fafa lo nukunu fafa meka dzi o ɖo It will happen. ava me na o The confirmation mawu of the aɖo healing kpe scriptures ŋɔŋlɔ kɔkɔe abe dɔyɔyɔa aɖo kpe dzi le agbo me word. edɔ yeƒe nya ɖa Huge eɖo yeƒe nya ɖa eye woyɔ dɔwo eyɔ dɔwo le radioa gbɔ eyɔ dɔwo le aƒea me eyɔ dɔwo le fiasea me eyɔ dɔwo le magasin eyɔ dɔwo le afi sia afi word of eye healing nukunu ƒe dɔyɔyɔa hand. dɔyɔyɔ ƒe nya eɖo gbɔ vɔ nakɔ asi ɖeka yi dzi eye nasɔ velia sɔ da ɖe vevesese aƒe teƒe Miracle. eye aƒetɔa adɔ nukunu kpatakpata Father, ɖo ɖe agbo me le fiasi ya fofo le Yesu ƒe ŋkɔme we know nyenye that name be will never nukɔ Yesu be ƒe denied. ŋkɔa maɖo kpo nu gbeɖe o We eye ask nu kake ye miebia le nukɔma dzia la wɔe eya ta aƒetɔ medo gbe ɖa ɖe ame sia ame yi dze dɔ ame sia ame yi ke le tete ɖe anyi ɖe to te ele radioa gbɔ do wò dɔyɔsi ɖo ɖa eye nayɔ dɔwo le Yesu ƒe ŋkɔme. Tagbɔ gbegble na me alo aɖaʋadɔ mede se na o Togo le Yesu ƒe ŋkɔme. Tagbɔ le gble na me amea le tsaka ye gbɔgbɔgbɔwo le fu wɔm amea le teƒe ma ye ŋusẽ ɖe le tutu amea le Yesu ƒe ŋkɔ dzia Yesu ƒe ŋusẽ ɖe ɖiɖi ɖe agbo me gbɔgbɔ va Togo le Yesu ƒe ŋkɔme. Enu tete sia nu tete yi ke le ŋutilãwo me oyɔe be alele oyɔe be agbɔn oyɔe be kpo oyɔe be afɔ ye te na wo aƒetɔ medo gbe ɖa be naka asi wo ŋuti nayɔ dɔ na wo eye naɖe nu tete ma ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme. Nuku yiwo gbã nuku yiwo dzi tsɔ ye glucom nu kake nye dɔléle ma le nukuvi ma dzia nu ma ne ɖe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme. Xɔ wò nukpɔkpɔ tseketseke medo gbe ɖa ame yiwo do ku na wo nye mumu aƒetɔ medo gbe ɖa be naʋu woƒe to kukuawo etoawo ne ʋu eye natu ka woƒe aɖewo eye aƒetɔ medo gbe ɖa be nusese ƒe nukunu nuƒoƒo ƒe nukunu tsɔe na wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Nu ɖe kpekpe yi ke edze le woƒe lãme abe dɔ madamada enea ewo cancer le xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Abi le dɔme xɔ dɔyɔyɔ fifila le Yesu ƒe ŋkɔme. Yɔmekpe xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Tikanaku xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Akplolui gbɔgbɔme ƒe kuxima yi ke le agbo me eteƒe dzidzi xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Asi yiwo dzetsi agbe ne ɖo miame agbe yeye ne ɖo miame asi dzetsi mawo wone vlu ye woawɔ dɔ eye lãmesẽ ne ge ɖe wo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Akpa ɖeka tutu na me akpa ɖeka tutu na me afɔ ɖeka tutu alɔ ɖeka tutu aƒetɔ medo gbe ɖa bena ŋusẽ yeye ŋusẽ yi wɔna me yeye ŋusẽ ne ge ɖe wo me dɔyɔyɔ ne va na akpa ma yi ke tutu na wɔa ŋusẽ ne ge ɖe teƒe ma eye enu yiwo mete ŋu wɔna na awɔe azɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Eƒu yiwo ŋe eƒuawo ne tsa ŋusẽ ne ge ɖe afɔ ma me
Nous sommes que dans si mame. Après toi me dogbera. Mais na cha pungenge de siade le amesia me pelame le Yesu penkome. Aloma ike kpokpoa aluaneto neto kekem afọ ma ike kpokpoa afọ aneto ne sokle felia apeto pedotinu pedodoji na do peti le amesia me pe agbeme ame yo klipo o ma te ma so asolio yo nanyi le keke vime yo mlanyi dade apeto me do gbeda be azoa wo asi wo nusa ne te wo gbo wo nusa ne lewo fo ne lewo de titre le Yesu pen comme nous kunu po me vide pepe we aso etono hoda le mochi tima hose ne hoda le agbome pedotinu le miame le du edusime le radio agbo le nuko le megbetome afisi ame le radio agbo ame la fame ame le kontu pedoti nukunu pedodoti wa do pe nukunu ati la gbome wa do pe nukunu ati la gbome sai fiasia anye jijo mavo fiasina o apeto do peji femme fort le Yesu pen comme me to gbedale Evado eso asi ovo todo ki okpo nukunu wava evado na ovo todo ki okpo kunwa kwasikpe na Yesu Everybody shout confirmation. medene togli la fa medabe o do pe ti la gbenyeme brabo o do pe ti nam Heaven must hear you. sipo do pe ti nam That's an amen from heaven for you now. In sipo le Jesus' bro na be name. amen Check your body now. todo ki okpo asan todo ki okpo we ti we da sedidi vado asan enu matem awo sawa na tem awe we ri ti jori toto ti jori ne di la fisi afi le apesi apeme la fisi afi todo ki okpo pedoti odopeti la gbome odopeti le wonu ti la me odopeti le wo afome le wo nukuome Mawu do peti le nuti la ope apisi api ason Mawu do peti Testimony everywhere. da sedidi la fisi afi Just shout praise the Lord. da sedidi la fisi afi la fisi api me to uli sesere la pe me be hallelujah eye na so na di da Check se your body. na yo kapomo Joy jesi everywhere. ike ma na ofifi la na di da se blase ke Joy voton everywhere. na de ko ple ne And blaton begin voni to come blaton out voni now eye na to your ma right-hand jijo side. gba ple mi akpo to jijo your pe den right-hand ti o side. na dida se na kafu ma upe nko Yes, ado somebody ma is ude ti there. le nu ma wole Rise agbo up me from your ape to wheelchair right akasi ti now. o epe nukunu Somebody pasi is there. akanti o eyodo o Your walking edega stick, o raise it up and etro begin to agbe walk. o atie ne so zo na zon lisan Shout. bekide ne so Shout zo na of zon joy li so nu everywhere. ma pu pe jijo pe ri ne Shout di of ele joy di la fisi afi everywhere. jijo ri le di la fisi afi Testimony everywhere. da Confirmation sedi in die your ma la life. fisi afi da sedi di le Who is afisi the next to afeme testify? le afisi afi Who is the next to meka e testify? jadi da se a o yo eye na di da From se Yoruba placer class, que voton na de from ko the right, plene from the left, blaton from the voni center. blaton voni placer que voton na de ko plene blaton of voni joy. blaton voni jijogli le di la afisi afeme le gbegbogbro Shout si of agbegbogbo joy. me da sedidi jijo aseye chocho to kuno le senu ku agbato le ponu plibo to o le Speak to swazoli that person right now. Yesu ewe yo eye na di da se placer que voton na de ko plene Bring them blaton forward voni that you are. blaton voni You can see some people have started coming right now. placer que Shout of voton joy na de over ko there. plene blaton voni jijoli le Can di we have la pedeme vo as ele we di listen la fisi to afi music?
do ko po do ko po nukunu le nuti la ome nukunu de le agbo me ma u do peji e do peji la agbo me ma we nye nukunu pe ma u yenye nukunu pe ma u e cho nukunu wa na o nukunu itim ne lia e cho na o na yo blase que voton na de ko plene platon foni Confirmation. Mawu edokpeti la gbome edokpeti Rise up if you cannot walk. ne matem aso liwa nukunu wa va do novo Confirmation. tipo dokpeti na o Who is the next to testify? meke jadi da so do va yo na di da se It's happening. placé que voton na de ko Shout for joy. blatovoni do tijori le afrique ma wo do peti na o tipo do peti na o From the language classes. do peti le te pe vo itoniele le ponu kunu ana yo na dida se placé que voton na de ko plene blatovoni tijo popo ase toto tijo c'est ça yo placé que voton na de ko plene blatovoni Come forward, you are the next on the line. we ma wo so la sediana we adidase akuche yome akulamoro yo na didase parce que voton na de ko plene blatovoni tijori le di la fisi abi egbogbo si agbogbo le to ma o de ti o le ka fún ma wo le ma wo pe nu kunu ma wo pe nu josu yo le se ti amore dida se amore ma wa jijo kunu le so li pe bo to le so li amore lo ko na o le ko nu ma wo le to na to kunu o e ma po nu o le ponpo ma wo do ye pe nu seroda eye wo yoto eye wo te o le vreme yo la dida se blase que voton na de ko plene blatovoni Yesu du Satana tile agome Yesu du tolele tile agome Yesu du nono me se sema e tile agome eye na dida se blase que voton na de ko plene blatovoni ma wo pe no se so ma wo pe no se de so la come amen Your miracle is here. wo nukunua elo gbovo elemewo nukunua bado Now, so alome moa so alome kapumoa na yo na dida se da se di dio le tusia dumele fifia godome da se di dio o la fifia we adida se fifi we adoju amekredo on le total le vovo da se di dio to afi vovo le va da se di dio sobo eya eto Pakistan had a severe pain. ebe veve se te route ebe veve se le chimefume yepe After the prayers of the man of God, le maupe ame bedodo da megbea I received the touch of the triumphant power. kasienti maupe ti bubunu sa kayenti yepe ngwa hodololo Cotton as well got healed
And I can say the triumphant power indeed. From Pakistan, Karachi, we move to West Africa. Ghana. Hello, people of God. I greet you in the name of the Lord. I left my job in 2020 when the first case of COVID was reported. Jobless. I put this prayer request before God. And consistently pray to God. I pray for series of injury between April and May. June. God, na yi ma si kwato ma ye ten to go ye ten kwato ye iwo ma na ye do ma eyo do ile kanya pe ko se ye ta pe na ma wa si pe na Yesu. And that's all we want to. And we take this way forward from Benin City. Benin City. Praise the Lord. My name is Sister Justina. I want to testify the global crusade. So we rushed him to the hospital. That's UBTH. During the process, we are now praying. I called some of our pastors, our regional overseers, and some other persons that I called, that they should pray along with me. Ole yo dokita yo la woto anefo ometemfo kafine eyi ya neva roa ye Dutoƒo Mawu kaka no chi yim ye to peda na Mawu bena Mawu ne wona de na ye bena kaka wa kplo bena dodo tinu ike la kplo doa dodo bubu la va ya didase ebe amededi da sele Dutoƒo Mawu kaka me bena odola wotone vola le Dutoƒo Mawu kaka me alele ike le nchi odola wotone alele antoto ye o me gafa wodo e ya ta echa so epe khosi eye ye to gbera bena nu ike le potomena ye pe fia o ma wotone o nu antone Togo esime le ma wonu kunu kande pili ke devia mia pila edo ye devia omega wotone o kwasi pe na Yesu yeso ida pe na Mawu le nukunu ike Mawu wole ye pe agbe your hands together for Jesus. ti pe na Yesu. Every element contrary to the will of God will be purged out of your life. Set your body and come forward. Next line for the miracle.
Amen. You are listening to others. The world is Ole ready to do listen to to you now. amabobu. I said the yeah. world is waiting to hear your own testimony. Amolo no te So you po. come forward to Ase your wo da se right-hand de dia. side now. Oha van ko na wari da sia. We are taking testimonies from the Alpha location now. Ya ho da se di cho. Praise the Lord. Woman. Kaka funa peto. There be medical practitioner beside Oye dokita. Novi faith in our region here in Ondo State. Not te pesi acho Ondo State. Difficulty with breathing for about 3 years, and this necessitated our taking medication. We could say something like chronic obstructive pulmonary disease, but the power of the Lord, since Thursday we started PCK. He has a testimony with us. Elle a dit que nous, comme il y a essayé pour la CDDA, Kaka fún apẹtọ. Orúkọ mi ni Sister Faith Gabriel. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa. Olúwa pé ẹlẹ́ Yorùbá gbẹ̀dún ẹ̀mẹ̀gbẹ́ mìá. Mo ti gba ìgbà. Wà gbẹ̀nà mìá dẹ́gò mi ní mi. Mo dúpẹ́ o sí ìyanu ẹ̀ lórí mi. Láti ọdún mẹ́ta kí n má lu oògùn mi nísìlóòru. Láti Thursday tí mo wá síbí tí bàbá wa gbàdúrà ní Thursday náà. Láti ìgbà náà títí dòní tí mo tó sọ pé ká gbọ́wọ́ láì ibi tíbi kó bá ti ń dènìyàn. Kẹ́ni náà kó fọwọ́ lé mo fọwọ́ lé láti Thursday yẹn títí dòní yìí. Mi ìmọ̀ ibi tó wà mọ́ wá lọ mi ìlò oògùn mọ́ mo ń jà ń sùn bí ẹni tí ò tí ì sùn rí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa ṣe nǹkan fún mi. Together for Jesus. Wọ́n á ṣe pé náà fẹ́tọ̀ Yésù. Breathing problem taken away. Your own problem is going right now. Wọ́n kò yọ pátájó. She has shared with us Ẹgbọ́ bẹ́ẹ̀. the problem that God has removed from her Ẹ̀kú life. yìí sì ké máa dẹ̀ láyìn àgbẹ̀yìn mọ̀ ẹ̀ yẹn sì. Sister Emmanuel Esther is standing beside me. Nọ̀rí Emmanuel Esther. Medically we say sephagia, but commonly headache. For a Ojú pọ́n ilẹ̀ kọ́njí ẹyẹ. hand of the Lord taught Àgbòtà. Thursday when No, started. Sì mi ké. Wonderful testimony. Dutoƒo Mawu ya kaka dze gɔme la. Praise the Lord. Ase ɖe nyi aɖe le si be ya ma. Praise the Lord. Wakafu aƒetɔ. I am Emmanuel Ŋkɔ Esther. from Emmanuel Esther. Metso Nigeria. When a touching group of districts. I thank the Lord for the salvation of my soul. Elabe. By the grace of Mo God, kpɔ I'm xɔxɔ. a member of Deeper Life. Eye agbɔto be hã mi am subɔ na le. I will be a Deeper Life member in a way that will be glory to the Lord Almighty. Praise the Lord. Praise the Lord. My testimony God does. A week ago, Kɔsina ɖeka nye sia. headache. Eta nɔ Even dunyi. though, as I'm coming Eta nɔ dumatra ɖi. here, you see, as I walk down, I will be feel I want to fall down the way the headache. Eye ale si ke ta nɔ dunyem loa. Ne me le zɔzɔm la, ele abe ma dze anyi ene. Si ke me va dzo to kpɔgbɔ dzolo mɔnya kaka me yɔra gbe la. Baba said that Míatɔ be mɔnya gbɔgbɔ megbe la, ebe míatsɔ asi da ɖe afi si ke míele veve sem le. and by the grace of God, Eye to mɔ ma veve me la, pray. esi me ke míatsɔ wo gbeɖola nu wo la. Something went out of my body. Eme And since then, se be nane dogo le nye ŋuti la me emegbe la mekpɔ katsutsu Put your hand together for Ekwasi kpe na Jesus. Yesu Whatever affliction you have eye had, nuka veve si ke le wo agbea mu it has gone. Come forward to share your testimony. edzo va na va ɖi wo ɖe asia le gbɔ teƒe sia Basi from Lake nɔvi Village broda in the Monde Basi of Ondo State. etso Ondo be dua me 22nd of March 2000 eye dzinu this year, it collapsed etɔlia me
And then 2 days after, something strange developed on the right upper limb. Nane no dodom. And then by March GCK edition, God touched him. Nchiba kpare kakem le mau le Dutoƒo Mawu nya kakame apeto kasienchi. If you're happy, say hallelujah. Ne jiro jomla globe hallelujah. I want to thank God for Mau le nusike mau le nyagbeme le Dutoƒo Mawu nya kaka gansia me nkonyenye. It happened on 22 March. I was in my bedroom. When I woke up, I see that there were 2 young men holding me by my side. And they were proclaiming that you shall not die. When I came back to my senses, I said, what is really happening? They said that you have been dead, that you have been tempted for 3 hours, that they have really tried, that nothing really happened, but God really revived you. Praise the Lord. At that incident, I was rushed to the hospital. So in the hospital, when I was admitted, something happened that my right hand here swallowed. It swallowed from up here down. Like 3 hours, there are rashes that just come out of the hand. And at that rashes now, there was water coming out of those rashes. It was so severe. Then it was Etiano dodo, asia yiro chilon dodo, eye monovevese, le Dutoƒo Mawu nya kakamela, eye afisi kolo Dutoƒo Mawu nya kakamela, eso do konji kpanya gbo esimeke Dutoƒo Mawu nya kaka, leji yemetuna dokita bene krom, nena ma yafima. When I go to the esimeke meva nyafo ka Dutoƒo Mawu nya kaka bete pia. Pastor saw me and called me at the back of the church. Pastor pom tona be homa oji sebe nane la jolo wa gbeme. Amen. Do gbera meva ele mo pa me gbodoro mo nya kokoro me gbe le amen mamla mela nane jo. Le amen mamla mela me va do je sibe na be nu sikere dodo la fe nu sikere dodo le nyen bu silo amabe chinela. Noté. Nkeke belia, fira bela. So when I came that second day again, I came back keke belia megale mau ji hose. Fira keke belia mau pa mea. Do gbera be mi so asi dara fiziki mi ku hialia. Ke me do nye as dusia pa lorodala eno ele pepem. Esime kungba do alo dada aluajo. The whole body was itching. When the right hand dried, the hand became so black. It was itching me. Ebe aluanye le dunyem ebe nane la jo. Keke toniala mama me do gbera me homo jisi. Esienye nye usia palo podua alisikole benyela enucho eyata micho mikron hallelujah kan na mawu miekwa nukunu gbogbore matema sinyabekea monkunu gbogbo na meka na o miele no tepo doro ki o po. You are the nails on the line. Away, the dasia dike, where the dasia dike. Listen to the next testifier. Say that's it. Peter Mary developed arthritis for a period of 3 months, but during the April GCK edition of the Global Crusade, got a miracle. Jinu eneliabe Dutoƒo Mawu ya kasikova vala. From our region, Ondo State, Nigerian.
Meta kpena Mawu si ke ma wɔna le Dutoƒo Mawu kaka si ko le dzinu enelia me. Eye dze gɔme dzinu gbãtɔ me. Me va le veve sem le nye alɔviwo me. Eye alɔviwo nɔ venye tsaƒe, alɔviwo be tsaƒe nɔ venye. Eye me yi ɖe kɔndzi. Eye si me ke me yi ɖe kɔndzi si ke le míaƒe sukua me la. So during the acid strike, when I came back home, me ke me va aƒe me la. Became more swollen, and then me kpɔ be it was getting stiff. Alɔnyo le dzetsi. Ne bena ma le nye mɔƒoka la, aɖaƒoƒo vi ɖe ko la, kple nye asie la, vevesesia ganɔ edzi yim. Eye vevesesia, eye me le do gbe ɖa bena vevesesia ne nate ma tsu kama anyo na me. Eye me kpɔ gome le Dutoƒo Mawu kaka me le dzinu nelia me. Ke me va kpɔ gome le me la, me le gbe dom na Aƒetɔ tuka le vevesese sia me. Elabe me ne vevese ma kpa. Eye Aƒetɔ eye le Dutoƒo Mawu kaka ƒe keke mamlem la Mawu sra ŋkɔ. Eye Mawu wu nye biabia hɔn. Eye me kpɔ katsotso blibo. Eye nye vevesese katã matema azã nye nuɖusi lɔa, matema zã nye alɔviwo katã wole dɔ wɔm nyuie nu sia ŋdɔ ɖo. Ya kwasi kpe na Aƒetɔ Yesu Kristo. Amen. Amen. More testimonies from online. It's indeed an avalanche of miracles. From the social media, the swelling in my daughter's was mentioned while the man of God was praying. And after the prayers, I checked, discovered that the swelling is gone completely and she's fine. Remember that the man of God mentioned that every swelling will disappear. And tonight we can confirm on social media that more swellings disappear. As this one comes from Matthew in Europe. There was a situation that had a swelling and it disappeared. Also, a more woman had ulcer pain. That left immediately after the prayer of the man of God. I am healed from serious breast pain for some days now. After the prayers, I discovered that the pain is gone. I am healed. And now we'll take you to northern Nigeria, Sokoto, Praise the Lord. Standing here, I am Ekwa Church. Yes, Sokoto State, Nigeria. It happens since from 2007. I was diagnosed with ulcer.
Since then, it has not been easy with me. Most of the time, anytime I make a mistake of taking something with Pepe, Sora, or sometimes I used to feel unconscious. I have to be rushed to the nearest hospital or nearest health center to get remedy. But it happens during this year, Easter retreat. After the prayer of the man of God, when the man of God wants to do the last prayer, he asks that we should lay our hand where the problem is. And I did. After the prayer, I didn't feel anything. I went back home. The second day of the program, I still came. I didn't feel anything. The third day, of which I know all of my family members, the entire extended family knew that I don't take anything with Pepe. So definitely, that day I was served a food with Pepe. Very high Pepe. So I ate it. Immediately I swallowed it. I feel a pain when the food was going down. So immediately the food reached my stomach. It was cold. And I tried, and I said, let me take again. I took about 3 to 4 spoons. That is how I ate that food. I was expecting, I took my anti-seed gloves. I kept it. I was expecting that it would be usual. Definitely nothing happened. The following day, I specifically asked to be served food that would have Pepe. And I did it. And nothing happened. Since that day, 15 years ulcer vanished. That is not just ulcer. Because the funniest part of it is that I have been working in a clinic as a health personnel. I work in a pharmacy, and there is no anti-sick drug that I have never taken. Anyone I know in my life for this 15 years. But with the prayer of the man of God, God healed me instantaneously. Glory be to the name of the Lord. The second one is this concluded physique that happened in Croisade, Lagos. I was having a very terrible arthritis on my leg. But after the prayer of man of God, this leg I cannot hold it. I cannot, when I sit down for a short time, a period of 5 minutes without stretching it, I'll be feeling pain. I have to be going with an analgesic drug everywhere I go. But with the prayer of the man of God, after the man of God prayed, now I can tell you that I can hold this leg. I can fold it. Nothing will happen. Glory be to the name of God. I say thank you, Baba. Thank you, God, and thank you, Baba Kumuyi. Praise the Lord. My name is Obiano from Assemblies of God, Southern Brini, Togo State, Nigeria. To body, glory for healing. When this program come up last month, that was June. One of the palace never gave me my neighbor gave me the ambi before the man of God still came. I said I will not miss it this month. But the past month I've missed it, but this month I will not miss it. So when I came to the program, and when the program started, when the man of God wants to pray, he asks everybody to hold that place that you know that you are having problem. So I hold my chest. Because that chest for past, I cannot, it's not like 3 days. I cannot trek, I cannot move from here to every time I'm on top mission. Even when I even they took me to hospital there. For no event, even here in Sabon Brini, I've been buying drugs. No event, none of them is working. I will still be feeling that pain. When that program was going on, no time, I saw my chest. It's like my chest want to come out. I hold that chest and I was still praying. I was still praying, but that chest is before the program stopped and the chest stopped. When I went back home, I said, let me try it. So I tried from my shop. I not feel that pain again. The next day, I still try it. I not feel that pain again. The second one is in the night, from my knee to I will not sleep. My leg will be paining me. They say it's rheumatism. But when we say pour water, I will spend like 1 hour. 30 minutes every night. So the second program, the second day, so I still hold down my leg. All my prayer was this leg. I was holding this my leg, praying. After the program, I not feel anything. Even since that day
that night. Even Tso my husband was asking, ŋkeke ma dzi va se ɖe gbe la. now what happened to the leg? Ebe You're nu not si feeling ke the leg. dzɔ ɖe I wɔ went to afɔ dzi o. hospital, Sokoto. I say no. Nye I me think gale since that vevia program ɖeke I se. went Ebe in ke the me car life, kpɔ I gɔm le said I have Dutoƒo not Mɔnya kaka me feel le that dziƒa since ɖe that fu day, la. that Tso leg, gbe ma gbe everything dzi stopped, la. even that Nu my sia chest, nu nɔ te. everything stopped. Ye I'm not feeling anything edzi ke again. ve na me May le God hã receive enɔ the te. glory and honor Eye in the woatsɔ name of bubu Jesus. kple kafukafu na Mawu le Yesu be ŋkɔ me. Le dzidzimɔkpɔnu dzi la, míakpɔ nɔvi Esther tso Port Harcourt. Eye aɖuɖua me. Eye le eyi kɔndzi eye wogblɔ nɛ bena yeƒe nyiglia mekpɔ ku o ke le Dutoƒo Mɔnya kaka sia me la Mawu ka se ŋuti eye vevesesia edzo eye azɔ la ekpɔ ele lãmesẽ me eye vevesesia dzo blibo le YouTube la Croisade Oketsuku eye dzime nɔ evem eye ele wɔ dɔ le yeƒe ahɔhɔ dzi. Eye si me ke Mawu ƒe ame ado gbe ɖa le Mawu ƒe ame gbedoɖa megbe la, vevesese mɔ katã dzo ke azɔ la mezɔ ablɔɖe vi. Míayi ɖe Afrika dzo blibo me. Mada akpe na maɖi ɖase na Mawu. Nu si ke Mawu wɔ nam la ta le nye agbe me. Eye nukunu eŋkɔ nye Harriet Musunta in Lusaka, Zambia. Le Zambia. Eye maɖi ɖase be because of what the Lord has done, because of what I went through. Nu si ke me metoa from my daughter who was looking after me, because I can't remember what really transpired. My name is Joyce Musonda. Eye ŋkɔ nye Musonda Joyce. The one who was sick is my mother. I'm the firstborn daughter. Eye nyanua le dɔ lém. When she had gone for prayers for the elderly, they said those who are 70 years should go for prayers. Eye wova kpɔ be míado gbe ɖa. She complained of pain in the legs. Eye egblɔna be ye be afɔ enɔ yevem. At 14 hours, when she came outside the house, she said she did not have strength. She was not walking properly. Eye mele zɔzɔ nyuie o. When I asked her. Ebe ye le vevese ma kpa. Eye míekplɔe yi ɖe kɔndzi. When I went to the bedroom and took her home, she was not standing up. Atike sie. From that time, she stopped standing up on her own. Eye tso gbe ma gbe dzi la mete gbanɔ na tsitre nu. And put it on her ear so that she could listen. Eye le Dutoƒo Mɔnya kaka esime ke wonɔ dzi la, míetsɔ telefonu la tsɔ de ebe tonu. So one day we sat in the sitting room. Eye esime ke wonɔ salon la, she was walking eye her own. Míekpɔ be ame ŋutɔ tsi te le zɔzɔm. From that time onwards, she's never sat down. She's been up and down, going to the shop. Mega dzana nyo. Etɔ tina te atsɔtsi abe kɔngbe ayi ɖe fiɔse me abe ƒle nu. Eyi ɖe yeƒe abe ƒle le fiɔse me. The crusade is going to take place. Pasteur Kumuyi is going to have a crusade. Do not hesitate. You must attend the crusade. Pasteur Kumuyi ƒe Dutoƒo Mɔnya kaka la, ne mi se be gbeƒã ɖeɖe la, mi gahe ɖe megbe, mi yi ɖe Dutoƒo Mɔnya kaka me. Eye Mawu la wɔ nukawo na mi. Ame sia ame ne gblɔ bena nyɔnyɔ na dukɔ katã nyɔnyɔ. Le du sia du ne gblɔ bena nyɔnyɔ na dukɔ katã tso Dutoƒo Mɔnya kaka si be ŋkɔe GCK la me. Nya ɖe dzidzimɔkpɔnuwo dzi, míaxɔ ɖase ɖiɖiwo.
had carrying him. Mau penu sen kasi mia no anchi ejibe yadi dase. Bámi kí hallelujah. Ebe hallelujah. Hello wa pe Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. Ọdún kejì mo fi lásídẹ́ǹtì mo dẹ̀ ṣe lásídẹ́ǹtì wá rò pé bóyá eegun kan ni lẹ́yìn ẹsẹ̀ láti ìgbà yẹn ẹsẹ̀ yẹn wá ń dùn mí ọmọ mi ti náwó etí wàá fi gbọ́ràn mọ́ ó ní wá di ti ìjẹta àárọ̀ jẹta mo wá jí mo wá sọ fún ọmọ mi pé mo rí àwọn Deeper Life tó ń lọ pé wọ́n sọ pé bàbá Kumuyi wá o pé èmi á tẹ̀lé wọn lọ o wá ní kò dẹ̀ sọ́wọ́ ní kí ló dé tí mi sọ fún un tẹ́lẹ̀ o wá ní òun á tiẹ̀ ya bó tiẹ̀ bí ò sí o wá ti bẹ́ẹ̀ lọ gba o wá mú owó yẹn o wá fún mi wá ní kí n lọ wọ mọ́tò wá wọ mọ́tò lẹ́yìn ìjẹta yẹn mo wá bá wọn wá síbí bí mo dẹ̀ ṣe débí yẹn mo wá sí kámpù níbí bí a ṣe débí báyìí ni mo ṣe ń ká tí mo fi rìn èlèrè àti ẹsẹ̀ yẹn mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè bí mo ṣe débí kí wọ́n ní kí kálukú máa fọwọ́ kan ibi tó dùn wọ́n mò ń fọwọ́ kan ẹ̀yìn yẹn mò ń fọwọ́ kan ẹsẹ̀ yẹn bí mo dẹ̀ ṣe ń fọwọ́ lé gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè láti jẹta yẹn ẹsẹ̀ ni mo fi rìn láti ibi tí adé sí ẹsẹ̀ ni mo fi rìn lọ tí mo fi rìn bọ̀ láti jẹta yẹn etí yẹn mo ti fi ń gbọ́ràn lápá ọ̀tún yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ogun yòókù Ọlọ́run á bá mi ṣe láṣẹ tán mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè ìdí yẹn ni mo ní màá fi jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run alààyè. Thank God for the healing of her mommy. The problem she had with her leg, with her back. Yepe afọ, yepe megbela mau yodo. She has received the touch of God. Mama, mau kasi enchi. Bá pe nọ́mbà fún yín, ẹ gbọ́ ẹ dáhùn. Ẹ sọ tẹ̀lé mi àbí? Ẹ ti gbọ́. 1 2 3. Praise the Lord. Put your hands together for Jesus. Mau yodo, eye mele nu se hanyu o, ele nu se nuya so. Your miracle is here already. You are the next to testify. Wonya mesike abadi da se ason. This is Mrs. Alice Odu. Alice Odu. Generalized body ache, myalgia, for a period of 7 years. But now she has received the touch of God. The Lord has made her whole. Alice Odu. Christopher. Hello, Wapagado. My brother was carrying me up and down. Different places. Man of a vessel and Yenchila Katame. Fufoye Kokomi Conchi. May come for this program. From day. Kon Kataji. Onwa chicken. And you make podo do. Get up for money time. Me make podo chiareko. I saw my body can't day okay, I can't day free. Now help me, thank God. Egbera, me va, mau, me do yo mau, mau kasinchi, chiu. Mau kasinchi, pe andra pe vese selenchila. Chila wamela, let's put our hands together for Jesus. This is the 3rd day of this program. Testimonies and miracles will continue to increase. Nkunu gbagbe da sede dio o gale jireji eye chola aga sogbo yin gbe a
Going to prepare for Sunday service eye tomorrow echo now. miele de mi da o jaja wo troya be mi a wo so subo Let's bless the name of the echo Lord for the eya ta testimonies you mi have ti listened de mi a to. fo ji Here eye in mi a Alpha cho bubu location ple and all apeta da na over ma the o world. le Let's nu si an si appreciate ke the ye Lord o for wa the great ona things God is doing around mi the o world. kata le hiya kata Things le that hiya God has krogodo me done. I will rise up to eye say thank you, Lord. atema chite agbo apeto me ta pe na o me Thank you cho for the bu no great ne si and ke ne mighty wo things. na Thank mi you for the lata testimony. akpe na da se Thank de you dia for o the multitudes of souls that you have akpe na saved. lu bo o Thank ke you ne for de the lata spectacular testimonies you have akpe listened na to. kunu Thank to you for he what you o have done. pe da se ni to he o si Blessed ke be mi your ho name. wakafu wo Greater nko things we are going to see nu in gan the o days mie ahead. And greater akpo testimonies. And you also, as you go, eye you are coming back. You esime want to test, you will come back with testimonies eye tomorrow. no hane Let's ya bless fo the me name la of the o la Lord. va Let's te pe worship si a the name chokpe of the da Lord. se didi Let's minamia appreciate kafu the apeto Lord. nko Lord, mia thank you cho for bubu what you na have apeto done. apeto We mi ta bless pe no you. siko We ne worship walata you mi for kafu the mi do great and deji mighty things that you enu have gan o done. sike ne In walata Jesus' le name yesu abenko we ji mi do gberale pray. Better and louder. minam amen Amen. sesiade Almighty God and our mo Father, se we are kata grateful to unto mi de you. akpe na o Thank you for what you have akpe na done o le tonight. sike ne wo de Thank you for the utroyalata testimonies of akpe what na you have da done se in the didi past and sike ne tonight, wo and mi the se great la and mighty va things mi you se have va done. ekple Here utroyata we nu say, gan o ne wo Lord, apeto giving mi you all the glove glory, ye all the cho bubu na adoration, o pe all the subo subo na worship. o Blessed be your e name in wakafu wo nko Jesus' le yesu name. bo nko me We believe ye as ho this ese crusade bele continues, sime ke juto monya greater kaka things we are going staleji to see. imla nu gan mi ne Greater popo ke testimonies we are going to da se hear. de dio mi ne Spectacular seseke testimonies in da se di to Jesus' he o le name. yesu bo We nkwaji commit your servant into eye your mi hand. cho o You will subola renew da his sime no strength. wo May there be a nen divine se Holy ye Ghost visitation upon him in the eye night in gboko pe preparation a for tomorrow in pe Jesus' name. amesasra kpo Mighty anointing, we shall see nesoye through eya him. masi Your eye name will be glorified. siamina tohoere Tomorrow, global one worship wakafu wonko service is in your echo hand. pe subo Make subo it ha a la glorious siome service. apeto na All over the subo subo world. nchi wa akko Divine le visitation hiya in kata Jesus' krogodomela name. sra juko As we kata go to ko rest tonight, eye prepare us for the simeke blessings of tomorrow. mie dabe Blessed be gbore your mu name troela forever, Lord. In tiramido na chope Jesus' yayira mighty le yesu bon name we kose si achie mie pray. dogbe adale Louder, mina amen. amen se siade Don't forget, 7:30 tomorrow we are megango here echo for the global gandrela service. mieva minya And we have akpogumle the subo worship subo to ame go ahead.